غضبنا.
Так, Ваставаллах, Алексей Михайлович, Ваставаллах, Нюбболуғын, Үтікманы жона, бастықы сас күн әкәлбетінен етедік істеннек республика правительствотын мұннақ қаттылақтарын атқарыттан етедік істеннек ғаддедібін күңілі. Бастықытнан еккенен аттан үгіз болбытын күрдік. Бұл правительство очараттақ отчетын сағалы бүтін көңілі бары білердік күрдік отын бұйыл жеңер бұлан бұйытынан отчет местетігер барықтаты болан баран бұл коронавирусный инфекция очараттақ балната кәлен әмек қалғаттан манны гытарга күхәллән турабыт. Жолда боллар ханабытын түһәрбәппет кәләр хылга биремәдә кәлияга кәләр хылгаттан хылбы торыппыт нүрба барын хәлектергәт бәйбит тиеммет или атақ утары оларан атақ тәфсен оларан кәпсәтәргә бәйге правительстветтен бәләммет иккеһинән аспыт сүйтбе бир сыллағы бүрәбит қамнаспыт правительство жақта олатын туғынан отчету тұруғаннан мен түгеннен туғанамын бұл отчетқа еппеттәк болырын бұйытынан бүгінгі правительство отчетын составын, делегациятын составын білгендері мүмкін болды. Тұту министрин Кылачана Павел Павлович, куратор гыт, координатор гыт бүгін Москваға командировка көпетінен Себастьян, бүгін Мұннаққа күттініліға Албыячыда Афанасьев Евгений Горович, үлі онына социальный сайды министрин Бастыков Албыячыда Алексей Иван Иванович, Прекаствотын министрин Албыячыда Артем Александрович Александров, Юг министрин Албыячыда Алексей Гаврил Юрьевич, экология министрин Албыячыда Николай Васильевич Дадуахаб, культура министерствотын Марина Владимировна Силина, Албыячы министр кыттары булананар, промышленность министерствотын кыттыга Андрей Викторович Сычевский, Албыячы министр, так, инновация, цифровой сайды, вонна инфокоммуникационная технология, министр Албыячыда Андрей Владимирович Суслов, Верх министр Албыячыда Тихонов Владимир Иванович, министерство ЖКХ, министр Милянович Вячеслав Павлович, командировка барбытнан Себастьян Кыттынылыга Гурьяна Гурьевна Арсеньева, департамент Албыячыда. Так, экономика министерства теттен бұл Елисеев Иван Елизарович бюджетный комитет батчаңы төміктемеккалары болан Иванов Григорий Юрьевич Кыттынылыга департамент Албыячыда. Спорт министерствотен отдел Албыячыда Яковлев Яков Николаевич. Так, здоровье Харстабулыттан отдел Албыячыда Грязнухин Степан Игоревич Кыттылары буланнылар. Ветеринарная служба Кыттынылыга Вероника Дмитриевна Мартосова, государственный инспектор. Так, Вологжак коммунальное хозяйство ГУП ЖКХ Кыттынылыга Львов Иван Геннадьевич, управление Албыячыда. Якутэнерго главный инженерный бәһенен тулачы Сергей Николаевич Прокопенко, он на западной электрической сети Албыячылары Алексей Анатольевич Старцев, Кыттынылыктары. Так, манны хастаптах беге делеге тоқпот Кыттынылыга буланнар, дебелеген тылы беребин көңүлләң не болуын бағалығыр Алексей Михайлович. Пожалуйста. Уважаемый Михаил Викторович, коллегалар, правительство члендері табасатан туран
Bugün Dolurullah balası organa 2-1 yılla kıvillabit ületin ihitinleri onlar çota bolar. Nübaruyonugar. Hasır da onca aslan bihigi Zoom plaşatkatıgar altta nehelege havamut malkay kus nehelekten havamut çota atan ihitinleri ihittibit. Bu bilingi plaşatkaga 11 nehelek girer. 11 nehelek manna tarkaya nehelege, korula nehelege, tümük nehelege, Kanalas nehelege, akana, üyedey, jarhan, çappanda, nürbaçan, hüle, onu cikimde. Manna ballar Semyonov, Ekrem Mikhailovich, akana nehelegin bahalıga, Vasiliy Vladislav Anatolievich, Tarkaya nehelegin bahalıga, Vinokurov Serafim Aleksandrovich, Kanalas nehelegin bahalıga, Maria Pudovna Nikolayeva, üyedey nehelegin bahalıga, Inokentiy Prokopyevich, Samortsev, tümük nehelega, Vasiliy Nikolaevich Semyonov, Korula nehelegen bahalıga, Pavel Mikhailovich Aleksandrov, Jarkhan nehelegen bahalıga, Krasoslav Grigoriyevich Bukhalov, Çappanda nehelegen bahalıga, Vyacheslav Fedorovich Loginov, Hüle nehelegen bahalıga, Maria Nikolayevna Semyonova, Nürbaçan nehelegen bahalıga, Varvara Anatolyevna Sukharinova, Cikinde nehelegen bahalıga, bu nehelekler birleştirilmiş organların депутаттара, районтан улус bunyan депутаттара, терилте халаячылара, улус балыгын холбиячылара, bu manna biligin, bu Aras площадкана кирен олар, Zoom площадкага 100 точкала абонент кирер, олихин баллагана bu nehelekterinden kultura jeleriger, skolalarga mustan bir площадкана alбакки hine kababut, hasırdan altın nehelegi xabar butun, Bihigi bıhak olan 500-600 kini kapıp. Biligin bollağına bu 11 nehelek bolacağın sergel bire bolu. Ta Mikhail Viktorovich barın bastakı bu kustağa bihigi bılırını hıl bilkil bitetileri tolbatan protokol tuğun hayavatı gitti. Nehelenya no irteher bu hübbahallağı üle o çöketten tuğuk üle barbıtın. Anottan bahalısta bıhırıga kayarına. Eti kurdu hasta aptaq bihigi bu belem olur. Хорошо, мақтал Алексей Михайлович. Маннык телегламентын этер боллакка бастан туран мен отчету 30 минут ehinen ihtinlerbin köngüllär ол кенеттен көрдөм эте Туту министрин Холбиячтын Афанасьев Евгений Егорович аспыцыллагы үле бут протокол толутун камсаанын кайдак тоок үле барбытын ихтиннеректак бейоннук договоренностак бут эти барын брастыгынарга көрдөм Алексей Михайлович муннягы толорун умнаспиппин аны ханаты кабарата аны бегеттен Афанасьев Евгений Егорович турурга оннотон бүгүн отчокка биле сайыннара курдук жон төптөр тарын электерки бакудук манныкын Алексей Михайлович нехелектер вопрос берелер эгер түмен бир ки вопрос комплексно турурар ордук болу диханыбын же 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос болор бартын бидде таңа бехамаган төннүбекке бирин тем боле болон бир нехелек ол эн түрген татиминен оннук баран иетибит потому что биремебит ыгым хогус аны болла атемин Евгений Егоровичтан көрдөмөтө Афанасий Евгений Егорович мен эти правительство председатель муннягар кыра биреме атакка хаджыгам онон ол биремега кини бихеттүбүттан модератор дега так онотон Евгений Егорович бихеттүбүттан кыртык модератор долорого мен эти тургамматык председатель муннягар сухал мунняктар бола тураллар ото бары билегат билинги балыгынняга бүрө балыгыньөскөбүттен кекке сухал мунняктар болалар отон саарбага суох оннотон кайдактааны бии кыттыныктаакпыт правительство члендери онон темник балыгынья өскөп турар онон нүн болуун нехелектеригер эти вопрос береге тер сүбелаан бараңыт канны вопростор берегетин чоп бир кийиннен туроргуп болордук болотчу түргенде болот эппетти битен дааны онна вопростору мен көрдөйм эте чопчу туроргутугар ууннук кеңник каннара ураагынан эргибекке ветераннан хыджыбакка бартын чопчу вопрос маны болоктак чоп беттере биеме берерге жолугу дебит так техник кабанна хоттон ориентировочно 4 часка битди буланны бутон дальше 100 очарактак муньяктер бар Алексей Михайлович бар тогда договоренность будет так күндү нүн болуун улуктаактара отчету хагалыбын көмүллэ оттон 2000 сүрбе 1 сыллаакка бей республика оттон
бары билерге курдук бу ковид өрү турбутунан хебестен сүннүнен бу экономика сайдытыгар үле местетин тахарыга нейленне докотун үддетитигер улаханнык үлени хамны ол чечетинен аттыгытан келле аспыт сылга республика баалы бергелерне продуктата 1 триллион 400 бихан агас миллиард солкойга теңнесте ити үйбөхалгыта теңнәдәккә уанаңар бүрген үрдүк көрдүрүү болар. Онтон промышленный салаға беги республика бут Россия 10 субъекттары игер кирен 7 местага табыт. Онтон бу Дальневосток федеральный округар беги 2 местага табыт. Промышленный индекс сайдыта 16 ылы 1 бүрген үддәті, аспыт сылыта тәңнәтаққа, онтон кәкке қайысқаларға балығына қайдақ болбыты дейі болаққа тас чоқ қостағынығар 1 ылы 6 төгіл әлбәті, неп қостағыны ағыз ылы 1 бүрген үддәті, газ қостағыны 2 төгіл үддәті, күл көміс қостағыны 3 ылы 3 бүрген үддәті, етені үрін көміс қостағыны балтара төгіл үддәті. Основной капиталга сүйін инвестиция хүбебир сылга 305 миллиард солкойбеге теңнесте, онна аспыт сыкыл теңнәті қаутыт бір бүрген үддәті. Икке улахан объект тұтылған кедделер, бұл Восточно-Денисовская ден Нерінгри улығығар, онна Томполу ұғығар Нежданинская ГОК тұтылған үліға кейрен білген үлелерін сағалатылар. Аспыцыллағы государственный бюджет доход турчаға 300 миллиард солкойбеге тәңнесте, еті ол иннене асылығытта тәңнәтіққа хүйт бағасылы төт бірген үрдік тағыңа тұрар. Сүннінен бұл манны текқанада налоговай, оның налоговай доходтар бұт, олата беге бұл бөден компания бұт, ол егер алу оса компания, оның атында компаниялар келдерілері, оны безвозмездно бұл бюджетке кейбет үп қатчы ағасылы төт бірген үрдәйіні. Налоговай, не налоговай доходтар бұт төрді әтті бірген үрдәйді. Аспыт сылғаттан беге республиката әлбақ национальный проект үлеләйті, оны білейін аттатылы менен олапсай қартынан ұлан көрері полаққа национальный проекттарға барта 4-5 сылай 4 миллиард солқыбы үппатчы споттарны еті хүлбағылығы тәтәңнәтіққа 37-ті бірген үрдік. Ол егер әтекпіннады федеральный бюджеттен 32 миллиард солқыбы үппатчы. Бұл бір ғалай ағыз төгіл суыммата федеральный бюджеттен ұлатан кәлі. Жоттан хағылы боллаққа долобия қарыста болан национальный проектер олақ кылгастығытар боллаққа этеканада бұл білген сүрін вопрос первичный медико-санитарный көмі қайыс қатығар, ол егер бұл первичный звено модернизация тігар ураты болғанта уруланырар федеральный бюджеттен иннекі ылларға 6 миллиард солқыбай өбі қатчының ыларға уже сөбілен бар, онтан хүббі ылға 2,4 миллиард солқыбай өбі қатчы манна ұрыскоттанна. Он доробия қазақстан объекттері тұтылған үләға кедділер, манна врачебный амбулаториялар, паптар, врач общей практики офиға балылар, оны тағадан капитальный ремонттар бардылар, он чапалы клиника, 3 центральный кейін районна балыға объекттарыгар. Әлбәқ еген анас қайыз қалақ техникалына олыл істерігер, он 4 передвижной мобильный комплекс, КАМАЗ базатыгар, он ағыз суғал көмі массината, онына да атын автотранспорт ұлан бұл районларға балығаларға теділінде. 179 единица медицинское оборудование олар, ол егер 6 компьютерный томограф келен бұл ұлыстарға баран тұрда. Оны тағынан етепін бағарабын бұл сүйін вопроска доробия қарастығылы цифровизация вопрос тұрар. Білген бүхе баралар суаттағынан 65 бірген бұл браска очарат барыта цифровой неманнан оңғылар болла. Регистратураның бұл цифровой неманнан. Онықтан бұл санитарный эпидемиологический ситуацияны учеттан тұран манна күштәғ өлі оттан бары улустарға барытыр бәтін бәлетекін бағарабын, бары тебелеғат ковид ситуациятынан манна то бәлетекін бағарабын. Бұл коронавирусный инфекцияны күтті үліға эминен қачыйға аспытсылға ағыз 109 миллион солқовы үп қатчы именно атылағытығар барды. Онда бұл кемияқа үгәджібіт жанлығы терділінне. Илдархан бәтін
Бәтче жағалынан бұл медицинский персоналға, бұл ковиді күтті ұтары үлелер персоналға бараларығар стимулирующа характерда үбіләхіні оңыры бәрін оны үбіләхін бадда. Отта жа бұл социальный өттігер көміртелерге бұл қолыбыра бастан оғытарағынығар әтір боллаққа бейгі республика бұтығар оғытарағын оттан дайны бастық субъекттарыттан самай бастың кітабыт, оттан бұл атын субъекттары кітті ылан көрір боллаққа бейгі 10 субъектігер бар бұд, бары показателінен оғытарағынығар, оны чәтчілән бейгі правительство бұд бұл көмі бәрәдігінен поддержка, үбіләхін поддержка, қаста қайысқаннан барар, оны бартына ақтатылы турбаппын, оғы саңа төләті бастықы да оға болуын, региональный материнский капитал болуын, федеральный капиталы әппәкке тұран. Оны тағынан бұл продукты лағынығар, детскі ассортимент лағынығар, бір немалақ көмөлер, ағыс састырғыдлы отдельный еме көмі, алтаттан оны астырыдлы көмі, әйті бартына аттатылатыққа тоқтанағын бұқ көмі. Бұл именно оғы түрәғынығар оны оғын бейдігер мұңы ғылдар. Тағы отта жа үлеті соқтар вопростарғар күлгістік тоқтана айқын бағарабын. Манна аспыт сылғы отта жа үлеті соқтары үленнен қачыйыға тоқта әлбәқ үле барды. Ол күрді үйір сүрін проегінен болар. Бұл олықта кадыдары промышленностқа олықта өнден барыта түрдің үс компанияға 10 тығынчаттан таққа кейі почти 11 тығынча кейі кәріңе үлетін болды. Олар істерігер 3 тығынча 500 кәріңе кейі бұл бақтывай 10 сезондай неманнан үлелерін болдылар. Дальше этер боллаққа бейге бұл үленнен қачы бұл біз работетсаны аспыт сылға 3 сылы 6 төгіл күтчатары сетестебет. Оқсайынан бұл экономика сайдан істеғанайы үленнен қачы әлбәні әріттін еті бар су. Социальный көмірті бары араңаға барытығыр оңғылына бұл бітірәнлік болуын, көматтар болуын, манда тоқтан ағайдық үлі оңғылыр, ұнаттан барыта адресіне көмі болыр. Адресіне дағаны, бұл социальный өттінен дағаны, жилищный өттінен бары үбіләғін барыта сөптәқ береметігер теділден тұралыр. Таманна мен сана бар оптығыз бар бұлықтарынан отдельно қайысқаланар петтек қашып. Так, отто жа кылгас соғыстық бұл инновационный қайысқаға тоқтана айқын бағырын беге республика бұд вообще инновационный қайысқаға Россия 10 бастың субъекттар саныры это бұд беге республикатығыр бұл технопарк, IT парк күрдіктір өлелейлер беге республика бұтығар бұл IT услуганы экспортқа тағары бұдан Восточный федеральный округ 6-16 ғылы 6 бұрғанынылар. Бұл қолыбыра майтуыны күрді гендрайве күрді бұлақан бөден компаниялар кәнелерден өсі дағаны атын компаниялар бейе қатаққан әрелдер. Бұл республикада егер болбаққа республика тасыр түріндағаны республика андойды тағамығар таққан әрел компаниялар дақпет. Манната етеқанада бейге эдеритчаттар бұл моя профессия IT-ден конкурстарға тоқтан кемдалағын ақты күтталары беретінер балтыра таққа манны күттачы күттан бұл иннеки өттігер бұл IT үленнен қатшылыға ұраты болған толалар. Бес оры өңі IT центрда тәренілер ол күрдік бір қаян, горнай, кәбәйі, өлән, онына таттыл ұстарығар ден білеті құмбағара, онына да атындағаны қайысқаннан IT технология сайдетігер болған тоғырылды. Жабрей национальный проекттарға тоқтан ағыр болуққа демография национальный проект чәртетінен 13 детса тұтылған үләкелді бір күнчәтті 10 местеләқ, оны тағынан әтеққанада 304-5 дополнительный местені бұл атчығы оның орта бизнес бәйті әме услуга оңыран әте республика бюджеттен субсидия ұлан даш үлелі қамны олар олар. Өйірақ национальный проект 10 скола tutuldan kibitin belirtiyibit, büyük üstüsübe misteler, onu tağınan atın kayıskalarga bu materyalne tekniske baza saydıtıgar, bu sıfırovoy teknologiya oskolarga kirite, masтерскойдар, atın dağını kayıskalarından elbək
üleler bu nasyonal proyekt çettitinden barallar. Onu tağına da bu pedagogический ülehetlerge anan, oğulurga anan, mannaton ki etengalı elbэх мероприятияны талларын берете хумбан. Үйрек системата олсайынан ити кайыскаларга ураты мүбәді туспа хылы өтчет туруакта. Культура национальный проект чаттитнен хетте объект болан үләкидде, оны тағанан бұл музыкальный школалары, библиотекалары, оны тағаны атын учрежденияларга элбэх бұл материально-техническая базаны қаңатыға, музыкальный инструментарынан қачыға, саңа кенегелерінен қачы болын, оны да тағанан атын мероприятиялар кендалахан ақтық бардылар ден. Беги манна культура егетінен өссі партийный федеральный проекттерге кыттынылабыт бұл культура малой родины ден федеральный партийный проект өттінен сүйбә тегерін клубтара материально-техническая базаларын қаңатыға кыттыны ылылар ден. Онықтан әтеққанада аспыт сылға өйіқмеға бұл олонқа ғыға нәме төхедағаны ковид турбутун дүнен бүддүктер әхіне ақтық бар бұтын. Бәй этеққанада, оны тұтя бұл этеққанада бұл бейі кейінебет қолығыра республикаға болбаққа, Россияға таздыдыларға бүддүкталағына ақтық күттен ұлақан международный тағымдақ конкурстарға күттен бастықы да местелер атында білістақ местелер оларға кештер болмақ. Спорт әйгетігер күлгістік тоқтатаққа, аспыт сылға, бәдігістаққа, очараттақ шүйді бейгіс манчары ойныларын үддік тағымна ақтық неме үйтілінна бары білебет манна түміктері. Ол чәттетінен манна хаңа стадион универсальный бұл стрелковый комплекс үліға тұтылған келділер. Оны тағынан республика қастылыстырға неме спортивна салалар, оны спортивна-здоровительный комплекстар тұтылған үліға келділер. Беги республика бытыгар спортсменнар быт республика спортсменнара официальный көрөктегилерге барата тоғуан 2 медалилылар, онтан 6 тоннаға кылып көміс үрін көміс онда 11 бронза медали ылар етістілер. Онтан беги международный турнирларга этиқпын барын международный турнирларга бейбет эдер итчеттен бұттағаны спортсменлер бұттағаны төхедағаны ойраққан ситуация болылар үддік тағымна ақтық кытталарын бір этиқпын бағарабын. Так, туту вопростыра кылгастык тоқтоқпын бағарабын. Яманнатон бастатан тұран же, олары же тутутугар тоқтуыбын. Маннатон олсая аспыт сылғы 573 сылы 6 квадратный метр еннәқ олары же тутулан кейді. Манна сүйін көменнен болла дальневосточный ипотека чәттетінен барата үст тығынчаттан таққа кәріңе әдір 4 миллиард суммалақ кредит ұланлар. Бұл манна әлбәқ көрдіріні берді еккейінен бұл қарбақ жеттен көрі анал программатыға бейгі республикатынан барата 12 тығынча кәріңе кейі саңа жеға көсті 215 аңар тығынча квадратный метр енне же тұтылдан барата 12 многоквартирный же тұтылдан кейді. Оны тағанан бұл национальный проектка жилье городская среда денге барата отутчака дворовой территория, тоғыз общественное пространство тұтылдан үліға кейділер. Так, онытан же тұтутугар қаста қайысқа бар, онытан вағай баққа білағат бұл қолауыра тулая қоғылық кеннері ден атындағаны бұл программаларынан тұтулар бұл қолауы даже кірсіті линиятынан әлбақ жерлер тұтуларын үліға кейлі тұраларын хейбелетейбіл. Так, аны бұл транспорт қайысқатығар күндастық тоқтаны ар боллаққа беге республика отығар аспыт сылға төт олақан аэропортқа улахан реконструкция editildiler. Ол кудук ускайга бу взлетно-посадочная полоса реконструкцията өлөхмега нерүнгүрегө эми хоннукже оны табу эжиган аэропортугар улахан реконструкция барта баран бүттүлер. 501 километрдак сол тутулган үлакийде олар истерегер 232 километрдак региональный таңна соллар 4 километрге бұл жокускай коракка городской агломерацияға аспайлаған ремонтнан соллары өлелері оны федеральный холларга сүйсақ оған 3 километр федеральный сол оңғылымда. 30 километр бұл олықтақ местный олықтақ значениялақ холларга ремонт өлелері оны тұтулері бардылар. Оттан бұл бір сүрін вопрос бүттен өлөне өріс нөңі моста бастық этаба түміктенне ол күрдік проектный сметный документацията экспертизата бадда бастық этап бүйетінен бұл
сиддери окончательно биэрээһин переустройство инженерных сетей диэн аттаналлар эти электролиниялар, онна атындаганы технологический үлелер барата оңоллан төмөктөнөн быйыл 2 хүлбеккер ыллаакка 2 сетапка киерге беремнени үлете бадда диэн белетибит. Так, onu tahananca bu olor jaha коммунальный качество энергетика вопростары кургастык токтонаабын бастатан туран тепкун багарыбын bu беги правительство вот эти Русгидро улахан беден Россия компанияның кытта сөбелеги төсөбүлен чертитнен сунтартан бадлы үдүкүлөлөр 110 киловольттах линия тутутун боккуруга сөбелелен билеген проектный сметный документация олганжер ваннаттан 5 жылгыдлы бу үле булан быытынан оңоллан тутуллан үле акириякта оннотон билеген үле бара турат ден белетибин кеңинен оттон элбек объекттарга бу дизельный генерациядаганы атындаганы источниктарынан бу кекке үлелер барбыттарын бу эги слайдага көрөн улаат ол эгер отто бу линияларга даганы үддүк текүлүлээх намык текүлүлээх болун онна атындаганы бу генерация объекттарыгар үлелер барбыттарын белете хумбагарабыт иккинен бу республика өдүнен уанагас катерней сүүс балта мегаватт суммарнай манык камталаах катернеде тутулган үлега кийдилер оннотон итити системаларыгар у хачер системаларга эмөөн замена онна саңа тутулат үлелере баддылар. Республикадан барта бир тыынча күйсетте чаагынай же централизованный бу ититиге колбомуттарын берете кананы. Оттон ырас у программа проект чертитинен бу өлөкмага онна Покровской коротко федеральный бюджеттен үбүленен бу водочистной сооружениялар үлега кийдилер. Оннотон бу бүлүү бөлө хулустарыгар эти ырас у проект чертитинен бу саңа водозаборный станциялар водовостын техникадан качылы геологоразведочный бу сиранынага уну көрдөһөн үлелере билген даганы булан быытынан баратулларын беретекпин магарабын. Так, кылгастык бу аспытсылга отон уюр баһардарынан токтонаахын баарабын ичине хайдак тарибат туох тоятакка республика аспытсылга самый элбах баһар пескете дойтудунан барата 1696 баһар белетенне хетте 9 миллион гектар даксырга отоманна белетекканан биһидödübüt президент Владимир Путин бу боккуга болгомтоолан элбах күйү биһиэхэ көмө быытынан ытан турар ол курдук барата 19 регионтан келен лесопожарный формированиялар кыттыны ыллылар МЧС военный инженерный күчтер уну таанан биһенекки воздушный судна бу МЧС кайыскатынан Министерство обороны да кайыскатынан уну бэйбит да авиакомпаниялар кыттыналар бу баһартан баһары кытта оксууга кыттыналар барата офсай хүлбалта тыгынча кереңе киһи бу баһагы кыттаксууга кыттыналар. Тону маны бартын истен билен олорага. Таспытсылга ото бии бөһөрөпкөт бу баһарга бүджеран турар ото тиккижие умаян отто манна каяндаганы балагыны учоттан бу саңаттан каттан жиелери тутаттан онна бу те кайыстатын объекттер эме тутан кылгас биреме эгер бартын олокка келдерен билген бу бес көйлө отон шөйдүк кыстаныр берете көтүн магарабы. Навигация биреме тегер барата 1 миллион 916 агыстырынча тонналар груз место тегер диленне ол эгер ырахатар актически онна бу котоготор улустарга 1 миллион 105 тонна бу халык онна атындаганы грузтар тедилер тураллар. Аспытсылга бу артический районларга бир сүрүн саңа шүрен белетекпен багарабын ол курдук торгово-логистический кийинер тутулара сагаланна абыйыл угар ван усияналы угар эти объекттер тутулган кийдилер. Онотон сүрбе 5 жылгыдлы бары ойнус артический онна котор районларга этинник объекттер тутулалара булананар. Маннотон Саха-Сирин республикатын турусуутунан федеральный бюджеттен офсай кәме 1 миллиард тасыл кобой үпкатчы көрүлләре булананар онна ол объекттер тутулган кийиктактыр. Дебелейин кылгастык тегастытын бу программа токтана адын көңүлләр бары билебек курдук сүрбе 1 жылга беги Илдакамыт Айсен Сергеевич оттон анал ыяктарынан онна кини жайытынан сокон ыллан турар бул саңа механизмдары олокка келдиреден муниципалитеттерге полномочия берич астыке таба
сагаламмыта ол чертетинен бу биһиги нехиленняга үгенарнакка субсидияны 35 тыгынчалагы биит төбөгө тиердиини хагалаатыбыт уонна үйт субсидиятын 35-тен биһен соккобайгылы таараммыт ити үе бастыкытаба сагаламмыт. Ота тиекканаада манна аспыт сыл түмүгүнен хет 9 тыгынча хет 15 дишне бу катак каастылар ити субсидиянан бу именна төбөгө нак төбөтөр үгүнө туханнылар. Ити общая суммата 1 миллиард 200 такка миллион соккулай детеңнесте. Онтон сыл түмүгүнен белитире боллакка көндүрүбүт бу аспыт сыл борсанын гаракан сылата Куранда жылдар тураннар баада бытта мәһәдәннәр бу тыгастыта борсанын гаракан халасты. Ол да дүнөттө белити кун баарабын борса ынакпыт сөйөт асана сүйсек тона асаңар тыгынча теңнесте сүйбе алыгы теңнә такпытнан 1 жыл үзбүргән намыхак. Онтон ганарнак бутаксана Эттон түйет аңар тыгынча теңнесте 3 сылы 3 бүрген әлбәтә эти белетеккә бу коловра субсидия көрүлүбүтүн хәбәстән эти вопрос шугай көндүрү бу бар демет хылгы таксаны 112 сылы 1 тыгынча теңнесте 1 сылы 2 бүрген агаята. Онтон бу табабы таксаны 112 сылы 1 тыгынча теңнесте 3 сылы 3 бүрген үддәтә. Оны таһанан бу игенарас граммардан туханы программа тверкеттин буттаттан ототагыс бу саңа сагалаачы фермердер агростартапка кыттан шүшү бэхет таңа миллион соккуга суммала субсидиянан туханнылар. Он төт кахайства бу бэдерин котоннорун тутутугар оны модернизациятыгар үп катчы республика бюджеттен 9 аңар миллион соккуга туханнылар. Оны бу саңа 19 бу туох семейный фермалар 176 миллион суммага грануланнар эме бәлерин бу котоннорун бәлерин кайыстыларын бөгөр көтүнәннән билген лок бачы үледи хамны олорларын белети кунбагарын. Так, оннан этекпин багарбын бу бир улахан проект бут эти жокушка поракка бар. Союри ден эти улахан тепличный комплекс бут үс этаба тутулган үрәкидде аспытсылга 1 жыл 2 гектарда тепличный комплекска тутулган опсая барта 3 сылы 2 гектарда төгүрүк сылыпты тепличный комплекска билген толору үледи хамны турар. Онон билген бу жокуска коратыгына таханагыл устары сибиһе гостунун комитетинин онон дааны качыбыт. Оннан белетепин багаран бу якут актор тереттебит бу жокуска коратка 5 тыгынча тонналах аваши хранилищаны чөлгөт көһөрөн билген бу рахытар нейлектерге онна фото артистический районнарга тердектах продукциятын бартын септах условия хранигенер качы маннык хранениятын качы условия теридеген белетехун багарабыт. Bir sürü programının болар bu комплексное развитие сельских территорий ден бөдөн федеральный программа бар бии манна доводча кухана уқты кыттабыт аспыт сылга биһиги федеральный бюджеттен миллиард 900 миллион кенеңе үбүлэхини туханныбыт. Олсай суммабыт бу программа кенекке миллиардтан тагыста сүббе бийсы түмүгүнен Россияга самый элбах үбүлэхини биһиги бу программа туханабыт тембелетекпиннада оттон элбах объект манна тутулла тураддан уна тутуллан түмүктеннелер кайыскаларын кынгастегетер боллакка бу школа сааттар детсааттар спортивный салалар фешеске пушеске пруннар нейлек клубтара бу же тутуута даже гастагын ЖКХ өттүнен эти эме үлелер бардылар. Оннан бул гостойстен үлелерге каста баамыл бахулуска бу үле барарын белетекин барабын. Оттон же просто информация буйта боллака аспытсылга Россия субъекттарыгар түмүк муньяк түмүгүнөн Россия ТХС министерството сетте субъеги бу программаттан тахардылар. Ол сүрүн причинете катчыларын кыйын освоюгун мутак субъекттер болду. Сетте субъект. Ол эгер биги федеральный округта Хабаровский край эти программаттан туратарды көрүнүлөр. Онун биги төһөкөлөрүнөн бу программаны толору кыттыны ылыктак бүткен. Онна бартын үбү катчыны сөптөктү биремитер туһанактак бүткен. Так, аччыгы йотто орто бизнес аспытсылга элбак күчүмагайдары көрүстүден беритибит ол курдук бу коронавирусный инфекция баарына себестен элбак качактаган мералара туттулубуттара оточа онун бартын өйдүк кадахып онда болду беге аччыгы орто бизнес бит аспытсылга бу
занятыйлар бут сүүс уһатта тыынча киһиэхэ тэҥнэстэ эти турор тириэрдиллибит параметры критерийлери биһиги 16 хылы 2 бүргэнэн куардыбыт биһиги параметр бут тоҕуан аас тыынчата ол да боллар эти берети хуммааран биһиги аччыгытта бизнес үлэһэттерэ төһөдаганы күчүмэҥэйтердээх буоллар бу манна тетимдерин төһөбөккө өстүөлэни хамнаһа тэрэһиннере тухта. Олар истерге берети хуммааран 16 хылы 6 тыынча самозанятай бар болулар. Эти самозанятарда ден бу сүйбө хылтан килбиттере, онун бу самозанятарларга ме активно биһиги жоммут баран эрелдерин берети хуммааран. Толусайнан социальное предпринимательствоға аспыт сылгаалтын хетте аңар мөлүөн кереңе үпкатчы бу туактарын затраталарын возмещение тигер тексерилинне оннотон бу биһиги микрофинансовый организация вот фонд предпринимательственный барта 305 миллион таттакка суммалах кыра кемеде кыра брыганна займнары беринен качыдыбыт онна сорох предпринимательлерге бу фонда поручительствотан 633 миллион суммалах поручительство оңолунна эти барта конечно күчкеме болбута чакчы. Так интернет сетимигер колбону аспыт сылтымыгынан сүрбе бир сылга хеттөн эленелах буңа кирде оны асарыйонга барата 3 километр оптоволоконный сетим тардылыннатан белети кумбагалын билген барата республикадан 363 эленелах буңа оптоволоконный связь кидде. Эти барата 30 километраха 13 километрге тегнесте. Оттан аспыт сылга bir sürün политическа событиянан болар бу Госдума депутаттарын талы выбора болан аста ол чечетинаттан белети хумбагарабын биге нехеленебет биһен бир хылы 2 бүрген активне кыттыныылан төт депутаттанныбыт кимнаган тубартын бекке билен олора отона туманы токтабаппын оттан сүйдбекке хылга биге сürün сылланбыт тугуйдя бастатан туран конечно же биги самый сүйін оттан мероприятие бит сүйін отто тоқпыт сылбы сорокпыт бу автономия болу пыт сүйсыллағы юбилейнен себестен бары сүйін мероприятиялар бит ол четинен болуға илдар хамыт бигиға күдбек кыһылы ия сылынан биллер бите ол четинен барыяға биги багаханабыт бу сылга 1 миллионнах олоқтақ бар болары көрөттөн каллабыт ата бигине хеленебет билген 1 миллионга тиере жиңер ахара мунну улахан болбатах хин кедер кыктак биттен сыналыбыт элбек федеральный он программаларга кытты оны тагана национальный проекта бутун олукка киллери 2 этап бу өлүнө өрүтөрү мостабыт тутуута алта аэропорт сетими аэропортка реконструкция үлелере барылара экономический өттүнен отожа төкөллөрүнөн беге баалабай дегенане продуктабыт таганы промышленный производствобыт таганы нехеленебит дохота даганы безработицабыт таганы үддүүлүгер то есть бул безработицадан аптыгар бунна барта дохот үддäһенигер ураты болгонтолан үлелерге буланыбыт. Муну таганы республикадан барта бар источниктардан бартыгар 12 социальный объект тутулган үлага киректер элбэх же тутулган олар же тутулган киректер этине бартын же сөттөктүк беги жаанан үлей бүтен камнаспытын ыйтактакпыт. Жоңгана баран түмүкпер тейхим барабын бу кенники бола турар политика андыдуга события бу Россия он Украина каддыгат бу балыгы невескабытын связьтер. Конечно же андыду особенно арга государстволар в Америке колбоктар штаттары онун атында сайдылар государстволар Россияга бу маннык санкция билдер биттен связьтер кекке оттон экономикага дагы политический дөттүнөн уларыйлар киреллер оттон сабагаланар ону эме олоктоох нехеленнен булуну олоктооктор сөптөктүгө дөкүтүннада мен бейметти биттен просто тоголан билетимете бу бейбит тыбык кайыстыбытыгар урты болгонто уран бейбит үнәйбит оруппу таха кортоскабыт онна продуксибит бирин туар урты болгонто урутибиттен багаханабын тедибин тоятакка билген сыгыныр дෑне хим бир барыяга итүдүгөр санкция хим бир кананара экономикага сабылыла хим бир туактанар онотон продукта да гына татында гына хим бир үдүрэ
үддүрэ булааннанар диэн отоберите хумбагарабын пока билин ахара күскүрдэ бакада туран болар уже оннук тенденция бар. Онан бу санкциялары утары бие кайдактаана бэбит көмүскенер онна бэбитин экономикабытын общественно-политический бэбит туруппутун саңа олоққа саңа үтуокка иддебирге эппеттир гына үлебитен кымнаспытын тартаппын. Жамия кылгастыгенник онон күндү доготтор болгонтоот иймактал жабирим вопростарга киремит баалыста вопростарга чөкчү берегете көрдөбүт. Болгонтоот иймактал. Михаил Викторович, протокол биле толутун көрөбүт да. Ага, обязательно. Так, Евгений Гомич, пожалуйста, протокол аспыцылла күнүгүн докладтары бар. Афанасьев Евгений Егорович, Туту министерство. Видео күннен Михаил Викторович, Алексей Михайлович Уасаллах Нюрболугун уақтақтырып, аспыт жылғы болған аспыт счетка опция Нюрболугун үтінен 64 вопрос керен тұрыр. Ол онтон 5 вопроға олақтаға жағалтаға адырстанар. Онна ағата 5-9 вопрос правительства адыр. Ол онтон күн бүгін 16 вопроға толыры толан тұрыр. Ол ата опция қалан көрдіққа хүлбелес бірігіна. Üçün bu tolan turalar образования, здоровья қараста бола, онда tutulu вопростар. Bir de вопрос gün dağını ülülerine hatta elektör olabilir. Tüdünikli bir hıntan takata bolar, dururlu вопростардан. Bu manna onluk же üyeraktahen, здоровья қараста bolan, finansı, ekonomika, onna fiziske kultura, здоровьяны çekti программалара, onu tahanan сол дорожное хозяйство, связь, онна энергетика вопростара. Хүлбе bir вопрос, ола бетер отут үс бұрғын туол батақ, бұл манна текке причинелердақ действующие программалар, механизмлар болып тұртығыстан, ғырақ тоқтарға источниктара болуттан, онна үгіз вопростарға заявкалар келбедақтар. Бүгін бұл көрдөрүнү Опсай республиканский балгынын кытта тегнадакка үттүк республика дүйнөң гырыңы өттүгөн 2 мартында вопрос кип боллана 500 олар бүтчө бирге республиканы кытта тегнан көрдөккө бүгүн үлүлүндө хаҗаллара 936 вопрос 237 бирге онна тыгынчата такка вопрога толбата 400 бирге карата кырдатан беддака этник. Спасибо, Евгений Егорович. Тера Алексей Михайлович, вопрос-то киревит-то. Так, Михаил Викторович, Евгений Егорович мақтал. Табасадан балаттан білген бейге 11 нәлек болуқтақтар кытталар. Исталар олар отчету. Так, Таркайы, очераттан бір әқайын. Таркайы да әлегер олықтақтарығар вопрос берілдері көрді әқайын. Вопрос. Истер бетте. Илдер бәғын бір илдері. Упаха Алексеева Анна Осиповна. Упаха Алексеева Анна Осиповна. Батыға вопрос білен таркайны хелеге бағаналар бұл пара уларен сип кавер қолбамыда. Онтан туақ постанция этер болақа эргелер ол улар еді де. İkisi bakruhamla veterinerle usluğa urutsulga bidde altta tühince tölüreti bit bileyim ballana hılga tüyette kvartalından töletemler. Olata ol tu bakruha tuaktini ühüs bakruham sosyal netense bile hastarakella uruttak kallarete. Ol bilgin huak kobuta sosyal netense toğa huak ide. Dördüz bakruhas. Önakta veter katı verenlere ulan kadar bolar ol bir yakalak. Rupakalarga dağını kümede kayısılarga ulan tuhala. Ol iti bakproska kolabora bu yıl onun akillere bulmak ne? Kolabora anı gühün biri tuttan kayın. Anı tuğu interviyoga onun hobbiyen bir emin dehil diyedi. Evet? Ondan ballana tuğaktı. Nürbolu hugar demediyalis adilyeniyete ahıllıyor diye. Ondan ballana warna ballana biteh bakrom uskuray gagaras tutar gar material ne kama Allah waddo jen kolabra
Тияка күндүгүнүгө гаражбыт хуок, отос курай бит беректере, берендер даганы. Onu hitinden batıryanı ötünen tokkama körülleri bu garaj tutalları gara serskaya toktar balıhlar. Onu este bir bakıyorum toğayti tokkena uyunayı bile internet telebira naha toğa ürdüğüydü. Tebitte istividin makta onu ehli atak testini olur kese tebik kollarına haşet bulur. Мактал. Тоқ бар бапруға бардым беді. Баратын түрген тәті менен бартын әппеттебет. Так, у нас еще раз Алексей Анатольевич Старцев, директор западных электрических сетей, по вопросу, значит, в селе Таркаи, значит, замена СИП-проводов произведена, но вот по части подстанции есть вопросы, когда будут замена. Алексей Анатольевич, пожалуйста. По замене подстанций в этом наследии. Так, еще не подключились, что ли? Западные электрические сети. Так, Гуяна Гурьевна, Министерство ЖКХ Барда. Дорабаларын Михаил Викторович, у вас табылах жүрба олуғын олыратчылары. Онтон, бұл вопросу ғырыйым, онна тоқ әпет берек бит. Білім пока оларыяра пока білдімет, ремонтный программанан бардауына барыяға. Дальше барабыт Вероника Натосова Барда по ветеринарным услугам. Ветеринарная служба. Үтүү күнүнөн ити үт бапрогугар буланы схема для сдатчиков сырого молока ден тех регламент ологуран былырынгаттан осана касылайы приказ таксар бу департамент ветеринарии игинен ол онно буланы былырын холобурун хүбе бир сыллакка туактарга сдатчиктарга оны юрсерейдерге ден тустугунан схема оголлубута холорун тех регламент ылан көрдөккө буланы Қаз бирди үт туттарачыттан сүрбе хетте показатель ыяйы көрдүрүлөктак тен ирдебил бар эбит боллагына оны холорун бу қаз бирди сдатчик онды кыйын туттар батынан департамент ветеринарии бысылайы схема сдатчика молока олардан оңорон берерсе мандык бөлөктөн курдук ол инте по квартальна генден итинне ити вопрос кирер оны билген боланы бу билген олох сөзсүз сүрбе вирус Хозяйствотын, Министерствотын Российской Федерация бригая тахсан турар, ол онна өссе схема эби уларьер ден специалисттер теллер аха. Очаны билеген өссе эби приказ эмек тиен сөп холобрун. Тиер. Алексей Михайлович, этинне эби этен кебием хепте. Бу кайна бу аяк конуктагата текасты министерствотын эмес циркуляр кербите. Зам министра или баттаанна. Оны хияка барлыга бахалыктагы талабытым. Эти вообще үт вопросугар эме күстә улар йыла киренелер. Оны баалысты хегеме дәттән шөбәләһен электр гитигәр хәтта. Эти улар йыла кирен яктыр. Күрен ер вообще требования. Так, Кимяка Иван Иванович Алексеев, социальная пенсия вопрос. Төкүннән Властовлах Нюрболугун лохтактыра Алексей Михайлович, Михаил Викторович, на то социальная пенсия вопросугар. Этих пымбары социальная пенсия ден блинда Пехик государствотыр бар, олата государствоттан берилер пенсия, ага хаста жоңго, холора хастыргар тием баран поддержка надыр боллактарына, но киннер холора эти оннук пенсияларгар стаж надо, үләви стажтара, онны пенсионный коэффициент. Бірдігінен социальный пенсия боланы страховойттан қойып болар. Білінге тұрғынан социальный пенсияларға жақталарға 6 хас, әркеяға 6-15 хас. Эти барыта болланыз страховой пенсия бұл какая-то социальная пенсия әме берілер, только олонна стаж кіт надо, әпеден көрдік онна пенсионный коэффициент. Болғам тоғытын не мақтал. Так, спасибо. Так, Артем Александрович, пожалуйста, нұнық төбетугер. Вопрос торга. Алексей Михайлович, күнді бейді дұлақтарым. Ану, оғабынаттан әті вопроға тұрырда. Напрямую это мне харьян лично то на ите хонавет иде вопроса то чем она окона
ынарынагы быйылгыттан ити УПХ ынарынагын төбөтөгөр бередик битер каракылар йылар киде холор булырын беге Лия Петровна билен олар беге булырын бередик битегер бу отыйын маңнайгы күнүгөр статистика көстүтүнөн тыгагаска тыгагастан төрөн накка көһү бередиген улардан беремит 2 странасынан төлөбүле боллакында быйыл итиндик направление хох оларды беги көддүрүүнү хылга бидериле 90 маңнайгы күнүгөр ынакка көддүрүүтөн каханан бер бикетинен онун алабыт аны булана былырын беги бу нак төбөтөгөр ынаран төбөтөгөр усенан чипирование үлетини бу чип номерде хазбиди чип по хозяйственной кинеге электронный по хозяйственной кинеге көбүтөр бу барты учеттен ихта оны идентификациялан ихта ол бетер булана хазбиди ынак чип номеринен бар ихта ол бетер буллагана мен бу ынак панарай хем барамын атанага келермен оны бар куду көддөрөбүн доенден понятие хохет оны чөпчөй дүйканада кандыгынагынан кийдигит ол ынак төбөтөгөр өңө маха чип номери ол сохранись булуктар өйдө билен нахатар Тонтон туттамын экке тахарымын ден өйдө биле туттар боллакына бу накынатна заявление бытынан ол төбөтөгөр качыл баккаган аныгыс кылга олунакын хокунду көдүрүп кынат өйдөнөрди четинне кеппет. Хорошо, спасибо, Артем Александрович. Дальше барабыт. Министерство здравоохранения, Степан Игоревич Грязнухин. 2 вопроса по поводу гемодиализа и второе для строительства гаража для скорой помощи, автомашины скорой помощи. Минздрав. Михаил Викторович, вы не питание хемели? Охто Минздравтар бедер питятинде баста. Ухтар. Бар. Степан Иванович, пожалуйста. Говорите, у вас микрофон включен. Что-то не слышно вас. Так, Степан Иванович, переподключитесь, пожалуйста. Переподключитесь. Проверьте еще связь. Так, Алексей Михайлович, пожалуйста, информация бу частный предприниматель Бурцева ден калеманна биги кинеме торга балгадыгытта капсатан Нюрбор районугар 5 местелер диализна хентера уже капсативите хагалатыбыт аноттон итинне Кеме Любовь Степановна Бурнашова манна бига калеха жибута биле хатыга фа пагарга бары курс жабыт ити бастыгыта икке болла ити быйылгы хылга марха врачебна моторетигер федеральный программадан скорая машинадагалар оннотон нехелек баалыга инне ал ислабатой жоже быхарсан итинне бәлере гараж тутулар көмөлө yoktактар ор кинеметр уен балгадын гитти ити вопрос быхарылан тур. Все, спасибо. Так, Андрей Владимирович Суслов, пожалуйста, тарифы на интернет-услуги, когда будут меняться? В сторону уменьшения, я так понимаю. По тарифам, да, добрый день еще раз, жители Нюрбы, Алексей Михайлович, Михаил Викторович. По тарифам, которые по интернету, которые построили, ВОЛС, да, то есть это вопросы по Ростелекому, опять же. С Ростелеком мы работу тоже ведем, то есть, понятно, что они там заложили тоже, затратили большие деньги, сейчас они эти деньги, получается, как бы вырабатывают, и после как они закроют эту проблему, то есть снижение цены будет. Но мы с ними переговорили, они планируют в сентябре месяце цену на интернет в сторону уменьшения пересмотреть. Спасибо. Алексей Михайлович, дальше будет. Так, дальше будет корула нехелеге, хамайып кыты гытар нехелек бит. Корулаттан вопростар. Корулаттан число у нас есть. Как Корулаттан, гастык территории, по 10-летнему вокруг, Михаил Викторович Владимирович, правительство фактуры не кроновало, повысить стакан, это там и так вот он братьям не хотел на просто реагировал так как раз надо управлять конечно ресторан термин и продукцию манифестра день он
биһиги отуракты настан баран онно туох чары дан олотукун хинхаалықты тугон туох иги текаасты айнаракы туту. Иванович, бахалыста микрофонун катык тейчи тутаан düşürdü гилбет. Ту биле кайдагы. Ахара туабадак чуга сос, но ахара манна тутумакча. Левалан итиханын мохун мен булшигина кер. Ja, ja. Текаасты тумагери натын хүйтөгү хат турасак деп. Onun için birine biri pazara girip duran toğun prosutunu yaparan bir yapınca da organın bana bilgin bu bir ne prostatın tarafını ka uğraşıp kurda gördüm desteğini çekip bir strakanı hukukta bir dönemde nakde gördüm desteğini çekip. Onu bilgin var yani o desteğin minister haftada da şahı atlasıp gördüm desteği zor oldu çok be. İki sok prosu dindik, iki sok prosu. Baştan da amalar dedi debetin cevap açıldı. Turan bir çaptan söylüyor ki iki diğer o bunun bu gelen oluşturucu kirenin var. İki kontrolü bile bir tarafta kantalara olup beyler oldular. Bütün nehirlerinin kirede var. Bir mahallede okuduğu havalı diyorlar sürekli terehen. Onun ihya sentralına kontrolünü tutulmuyor diye. Yüz operasyon onlarına yüz operasyon bırakacağını yani prostar bağlar. Bir kölüne körühece İhdi ende binde kölüne olur. Koltuğlarının enkerinin olur. Lela kandan bu atanlar bu otomasyon tapı hediye toğunusları asıp bunu razanı istiyor toğul dilinde. Bu onu üstüne tapı kınar. Ondan ülenir onun bir asıp kolban ki hayınları tapınlar. Turan diğer bahatır. Doğu bizim götürüyor hani kumullar kedi bilin değil nehilikleri toğullar üraktayı oturakları bütünlüğü vançahallah kurulmandan gören buğat olur. Ama adet bir gerektir. Baha bir içinizde başlıkında dinle. Turan bu ortalıkta umar tüyüler bağ kanat etkiler bağ bu. Ne yok burası. Onunla götürünü ettim. Tekrar size senin aklını ettim. Veterineriye almadan gerektiğince. Bu yıl tebet görmesin. Demeyim bu kadar Yönlendirikten derken hadi bilgin daha fazla oradan çeşitli oturup yönlendik standart olan bir vadi hani bir oradan bu yılda bitiyor. Başka bir işinden de bir gitti YouTube'da tüyül diye veterineriye al. Eti YouTube'da Allah'ın her bir sprafı var onunla kaçırdı. Orası bir modu götürüyor. Ne poliklinikalara gitmemin adar diye mamni. Min tiştin böyle. Min tiştin daha da tanımam. Güzel bir min biz kafir var ya. Mustafa Kırtakam'ın ihtiyaç duyduğu bir adam. Edinli ve prostar onunla köse bu hümayı gördüğü kaybetme hilesinden bir katı kadar tümün doğrusunu mete kas gibi yönü elektriğe bili bu vaktin bili gelsin hani tayma oluyor. Dizel elektrik stansiyaları bu prostar kuruyor. İti ulakan kadar var. Öyle. Все, спасибо, Лорен. Так, Артем Александрович, ты какая что-то tahvalıkta? Өтөкүнүнөн ити вопросоттон ставка чаха букулутун чаха ден кым кагыт нөңө онда постановление нөңө таксыбыты проларготтон бихи бахарыны семиден нөңө онда радиодон нөңө берен турабыт бастатон турон тетүрдөн 5-нче ден ынырынакка көрүлүбүт вебсайты баксаныгар ден 640 сустак постановление хоконга улустарга тиредилибит хоконга трактовка олордакка подзаконный акт мыгытын келбес содержательный тылынан бар ден иддебилинен таксыбыт өлөһүн колор итинде скопке эгер алга хаһын бар болун хеп скопке эгер букотугу орионнарга ынырынак төбөтүгөр ставка ден онун ити букулутун бихи бахарын бербит онун ставка котугу орионнардан ураты 35-нче калар ынырынакка котугу орионнарга түрдөн 5-нче онун дөсөрө гурта хоглан этебит күн бүгүн бу 35-нче үрдүүрүн тугунан вопрос турбат. Так, спасибо. Центральное отопление. ГУП ЖКХ представителя Маннабар Болухтар. Львов Иван Геннадьевич. По поводу подключения к централизованному отоплению. Иван Геннадьевич Львов. ГУП ЖКХ. Так, ГУП ЖКХ нету, да? Гурьяна Гурьевна,
Пожалуйста, вам придется отдуваться. Антон, пока бюджет оттүттен субсидия көрүлүбет бул ЖКХ-га билген ПЧС программата тох арктическая улустарга билүүлер кыратык. Оттон бул централизованный сейчас оттүнен пока четкий ответ хок. Ульяна Гурьевна, ГУП ЖКХ Гаваннан, пусть подключается. За не уровень заместителя генерального директора. Давайте, будьте добры, обеспечьте. Барым барытли. Так. Дальше Владимир Иванович Тихонов. Улто. Михаил Викторович, Танир Булын уақыт дұрабылырым. Дәхейлі қолбандым, далық ма тәмбіға. Олы хенті бапроғу бағалысты қаттылыр бітебеті олар. Олы ләбәтейден. Ұлттуалар, бұл бейге ағуаныстағуаныстылардағы оғалар ұлттуалар. Өйдәтім, ұлттуа тоғыл ләбәтейден. Ана мұндық ұлттуа үрәйір тоғыл ләбәт болуғай. Аны бұл әтімне бұл ұлықтоқ Европалитінтан метінде ұрыры болу дегенегін. Аны бұл бейге ұруыны как раз бүгіндерге отын илі баттағылар оғынде. Тоққа оғынялаңар. Аны бұл бейге білеген баттасты бет. Анатан республика орыянырым аңарым баттастым. Так, онтан білеген 5 миллион өсе билік бет, оны шәбей баттағық бет. Оны те бұравлаты ор ибат, онына бұлырыңы орыянға бейге оғынялығын бағайын тәрия бет. Так, опсай оғытақ саныттан бейхан сылай бес біріханы точно қабабыт, онан бұлырын қаппы бұйламе қабабыт. Онтан боланы үліхін ялаңлағыдары тоғыл ләбәт еденге туаққа материалын тәжеске базаларын отоместетер бәғырғы түйіқтаяқтар. Бұлырын бейге 15 миллионы көріммет, 15 лағыр базатын бәғырғы пүппет. Онан бұйыл өскөтін қарчыбытын бұллақ бұтынан етінеме көрде олыр бұд. Оттоғынан әме дальше негіліне халғық бұд. Онтон үлеме қайда көріңді аллағыр тарияхын бақыруға олықта бәғат бақырыстыр кеттен. Мен тонта қолан білетейбін. Атак үлемет бар бұдың бұлды бара тұры. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Так, по уют бахардарам бақыруғар Николай Васильевич Додохов или ветер департамент лесных отношений келілер дабалыста. Кеме петтір? Николай Васильевич. Департамент отношений. Банда. Андрей Гурович. Меня 5 тахих. Так, балласты Жустан. Властовлах Михаил Викторович, Алексей Михайлович Дарабаларун, Балугун Лохтахтара. Вот эти РТХ попруга выглах под тебе. Да. РТХ попруга тан Бихир Республика Тираттан Хамитан Ахнак вопрос. Дихпен барун. Канам баран 2-15 жылга билет жүргү курдук. Забайкальяган на Бурятию Лухамбарды был на деревне мой бутырди. Ол кеннеттен эти решения тасылды. Это Боборгаден. Эти федеральный уровень постановления тасылды. Ол кеннеттен атын Бейер Республика Главный департамент полицейским отношениям людям берете коңостан бут бәбит Россия динен аттан эти берете улартарга үлегитип ыппыкканан баран пока пачаңга дери көңүл береликтер. Ол ийгер мен сопос Россия ме көңүлдөгө канжан атын субъекттер ме хебриспеттер. Билинги турукка вопросы ракан тогоден эти профилактические выжигания ден бихаморов. Этелте оны ме бабонерлер. Ол ата офсайнан выжигание вопросун токтотонерлер. Ол ийгер лесной фондага ме. Олени техамы эти вопросы на федеральный уровень, который сорга, эти низка, егер была на научной уровне, ангулан испите, ангулу бутадаганы, оно комнатаргаттан, мистерфосаттан, уленик тахачерканан баран, пока атын регионна бедни, эти тигер поддержкалы эликтер. Оно те наукат тунен минханех пар уленик Канада, он на комнатер Канада.
Пока Спасибо, беги. Руслан Иванович. Ага. Хорошо, спасибо. Так, по ветеринарии, Вероника. Наттосова Ханнаварда. Үтө күннен үт бапрогар же. Да. Үт бапрогар ити эппипи курдук ити тех регламентга холобрун үт кас исследованияга тугар лабораторный показатели төһө болохтага тех регламентнан ыйыллар. Онтуката буллагана Алло. Ол онны сүрбәһетте этеппидим курдук сүрбәһетте показатель. Ол оны холобрун билген бирди хас бирди үт туттарачты хүрбәһетте показатели ыяйы кайын туттарылабатынан департамент ветеринария ихинен 2016 сылтан ыла. Сылайы приказ уларыян тахсар. Ол онны кенники хүрбе 5 сыллах приказынан ити үт туттарачылар схеманан араксыбыттара. Ол онна бастыкы тохавлана сдатчики молока ден, онна 2 поланы приемчики молока ден. Бастыкы вана физические лица боллагана холобрун бу хүрбәһетте показательтен именно бу физлицога сыгыннак показательдер халалар ден. Ол ата холобрун органолептическое исследованиялар, онна ити физико-химическое кеннер холобрун кинлер биле именно үт рахаттан именно бу үт ыркихи сыгыннак показательдер ден курдуксе. Онтон 2 показатель 2 болан схемага буланы приемчики молока ден, ол онна буланы бу самый ити лабораторные исследования ырахан сыналах показательлерин холобрун ити радионуклиды болун, токсичные элементы болун, онна кене токсичные элементы, пестициды кеннере. Ол олору боллагана именно холорун бу сүйі бир сирген ахыр ден, олиген боллагана холорун приемщик кварталга бирде туттарар ден. Оннук арахсан тураллар. Оны билеген, итеге билеген, өнара отдел внутренних мероприятий, отдел этеринен билеген, бу неделяга төсү сүрбе бейристен федеральный приказ калентора мисельхоз кене, ол оннеме эби улартылар керектереген специалисттер еттилер, очоғына бу күннерге эби эме приказ уларен барара болу. Спасибо. Так, уважаемые участники совещания со стороны правительства республики, в чате появляются вопросы, я прошу обратить на это внимание. Значит, и постарайтесь ответить в чате. Так, аны боллагана бу ветеринарный вопростар готон маннык эбиет якпын багарабын ваставаллах болугуналыктактара эти үт болсанан эти справка морогана эти анализ туттарана ыран херен бары отын те иттигет. Онан бу Асен Харкевич бигил даркамы тинне бартын учаттан эти болсанан кетахыллар эти вопростар gelбех моктар көсөнү учаттан олихин эти субсидияны төбөгө берини эти киллерен билеген оны тухана олар атты. Онан эти вопрос холобура бу Афанасий Иванович секретарь холобура бу справка толу туар как тем более рахатар волау хинтерге эти вопростар хара билен тухтактар. Жон субсидиянан кыян үтү туттарбат условиялары эти кетакка сүйөгө улар субсидиялары эти бихека ме бир көрүн көмөк быытынан бар. Так, и по дизельной электростанциялар готовят их Канада, хас бидин элекке дизельная электростанция турар верахан, орьон кинигар оточе билеген дизельная станция барын билегат, билен тем более нюрболугар сунтартан үдүкүрүлө линия тутута сагаланары турар, тон этеңге болар бола аварийный туактар балыгынялар атчыктара. Олатчатаган тон хин вот табырытага едианыбын, мону тон те хас бидин элега дизельная станция туралары верахан. Билеген основной социальный объекттерге, он катенелерге манна тон аварийный кымтала дизельная станциялар баллары иддениллер. Так, Алексей Михайлович, бардыбыт дальше. Так, билим ола түмүгне элеге олтакторуттан вопрос кирия. Ütüye günden Mikhail Viktorovich Alexey Mikhailovich bugün metrehen tutulakları etin ara. Hep bugün bollanatan Uyban Federovich kähtili bereken kini bu prosta.
Здорово. Мен вопрос туросу диям курдук олар бул. Бастакынан бу мардар школа тутулуакта. Онтоймут кахан тутулбой дет. Ванна иккис вопросом бу накынга газ барандарат. Ол газ бихине тарие до дет. Ванна бу нюрбаунтар вот на гатылы катевиттерген маран бу хүбе бириши ягалар бу бытынан барыбытын тариян ванна беле балыкпыт мулайым волонёр путин биргәһен толорongот хакайрен тыларын туак бар мартын гана качия мансила сибири барың дебите оны толорongот бегене тахана аспаккагат гаспытын баргыныңде вопрос туакпыдык. Үз вопросом ден бу туймада неп тембеге нормаль 80 ден бензинен тухан олар бу пыттылар. Ама туханар тербитете бега так. Туан ондук булыргы машиналарда дайынжонго онтой бүтүн бардын хабан кастилер. Онда ол келбет үйтетилер. Ол тоғындық болды ден вопрос, онда бар болары болды ден. Онда төдүш вопросом ден туаққа, медицинаға. Бияғаманда мен бір туаққа аллерген хен нақпен. Ол хенім аллергическай туары ден үйді хияқтаға бит, ол үйіппет келбәкке тұрар ден болар нөмбаға. Оны италастаққа министерство анараттан тыыралик тийлерді, туақ тийлерді ол қағанғы тыырылығай бұл аллерген оғылар үйттерін қайда қынанылан ехебетейді. Бай олар. Спасибо. Так, Владимир Иванович, оскола тутута Марга. Так, Марс, сүйбе местелер школатын тутута. Ота бірге манна семеттен проекты документацията хоқ. Олейм боланан тоқчен. Улус бағылыға или баттағынақ Алексей Михайлович, тәтінне бейхетін тутулыр вопростарығар тәнжігінен бейгіл ел робыт. Оны боланан бұл бейге регламент бейтінен бейге министерствоға бұл сыл апрелі бастықы чығылатадылы приоритеттерін ұрттан заявка келдердіғынан бейге бұл манна бейге тоқудың көрі приоритизация ден бар. Хәп бейге тоқтақпыт, очередностақпыт. Олонны хеге школағыт очеред бейгетінен тоқа түрдені хүш тұрар. Бұл так екенлікі. Бұл аварийный гатаққалик ветқай ден категория тұрар ехені. Оны ғанам бұл әтімне заявканы тан келдерін, онда тан ұлыс бағылға приоритет тұңырттан бұйыл маны бұғантан маны тұтамын ден тасағылыста бейге бәті білемі көрілгепке. Так, спасибо. Так, следующий вопрос. Андрей Викторович Сычевский, замминистра, значит, промышленности. У вас вопрос такого плана. На Кыне протягивается газовая труба, по пути будут ли газифицированы населенные пункты? Это первый вопрос. Второй вопрос. На заправках Туймада нефть, значит, нету или там вообще прекратили продажу бензина «Нормаль» 80. Это второй вопрос. И вот в чате тоже появляются вопросы по газификации села Харула. Почему вот до сих пор ответа нет? Пожалуйста, Андрей Викторович. Добрый день. Добрый день, жители района. Я по двум вопросам отвечу. То, что касается газификации, а по газоправкам это вопрос куском ОБЖ там больше. Вот. По газификации в Тюрбинский район, то есть вопрос очень важный. Вот. По нему у нас было отдельное поручение от Рутного Юрия Петровича. Вот. Сейчас этот момент мы прорабатываем, то есть до конца года мы рассмотрим возможные варианты, то есть вот рассматриваем там схемы, то есть мы
понимаем, как бы, вот, что, как бы, ну, нам диверсифицировать и не только Нюрбинский район, то есть и по соседний район у нас также прорабатывается. Поэтому вот сейчас готовится схема, ну, до конца года будет понимание по срокам, планам и объемам. Так, понятно. Алексей Михайлович, эти, пожалуйста, по туймада нефть проводит информацию, чтобы для меня тоже понимание. Так, Алексей Андреевич, бад информации нормально. Пока информации нету. Так, вот что у нас протокольные киллеринг, обращаться будем, туймада нефть и почему и так далее. Ага, протокольный так куда? Так, и Министерство здравоохранения, значит, Грязнухин Степан Игоревич, вот тут вопрос по молоку, противоаллергичному молоку, что ли, или как-то так. Вы, если поняли, пожалуйста. Алло, Игильдар да быйлга. Игильдар, да, Игильдар. Драваларын, Алексей Михайлович Драваларын, он на мирба толратчылара барлар. Здравствуйте. Это токутон вопрос, кутон по детскому питанию. Лень мирбага на детские обычные питания ба. Аллергенным детское питание пока телек. Но в этом году тиера кетехин. Это все в работе находится. Сурогон каханат дигини сурогон италладди. Сурогон пока билливать. Сурогон пока кайратим кетехин хох. Оно постановочный вопрос, куда киллер канада берене. Потому что эти вопрос в прошлом году ты бита, но в этом году пока еще не ожидают. Вот елик. Оно специалист РБТР передавать датам информации, кто у нас занимается этим вопросом, valor информации берехтера. Хантиерин. Он сразу по бастыгы вопрос на который не отвечал. Пожалуйста, Петр. Ага, по гемодиализу. Сейчас решается вопрос открытия гемодиализного отделения в Нюрбинском районе. На этой неделе к ним приезжает директор гемодиализного центра Бурцева Марфа Николаевна. Алексей Михайлович в курсе, и они будут обсуждать открытие данного центра, как раз таки отделения в Нюрбе. То есть вопрос этот решается и в работе находится. По поводу гаража. Финансирования, к сожалению, нет. Если в наследии нету своего гаража, то больница арендует гараж непосредственно в самом наследии. Ну, понятно. Глава на этот вопрос ответил. Степан Ильич, глава ответил, там вопрос решается. Да. Решается, да, с главой наследия, там они этот вопрос решают. Хорошо, Алексей Михайлович, дальше отдают. Блин, дальше Кангалас Нехелеге там вопростар. Алексей Михайлович, беги биталик бит. Биталик, это вопрос берем чана. Нет, полосаканнан кидан ударават, блин, моллана. Артем Иванович катылы береді. Сөп, өтім орта школа директорыға. Артем Иванович, школа. Қайда, неге де бір көпі, школ баматтыр да, школалары балыр да. Ballar. İhiller atıyor, şehirler. Üçüncü Mikhail Viktorovich, Алексей Михайлович, он правительство отчетом катылахтара. Бу мар тоскотын директоры Никифоров Артем Иванович вопросы итары, бу коллектив покаталару. Маннык бастыгы вопросы. Российская Федерация барыбытыластыгын 2019 жыллакка атыржагайын 2 күнү артыгынча 6 нөмердах туга постановление тақсыбыта. Буолланы постановление үйрәгәре объекттарыгар антитеррордан көмүскәһен сыганнах. Ол терчетинен балланы бу агайкын тагыта юрба улуугар элбәк оскола, элбәк детсад бу предписание тутанылыр бут. Ону бу предписание тутан барамык бу килер олар оскола терителер битер олар дор болак бутна ага кордох насылга үтүменер бак катчы көрүлгөн нада бит. Ону маннада атан бу оройум тугар
бу бияка бурудоне тураргар бу чоктор бу хамнасты бутыгар республика бюджеттен бу софинансирование көрүлүн сөптү деген. Бу бастыгы вопрос. Иккис вопрос булланатын Иван Федорович танахар бутыгынан баран бу иккитинча сүбеттәһүгә бу юба тулугар спортивный ойнулар булар тураларын хәбәстә монда бак раз спортивный социальный объекттар туту булар тураларын бигә школа инвест программа иккитинча сүбәттәһүгә тутулуктар дигән. Аны бу ойнулар булаларына себәстән тутута түргәтен сөптү дигән. Иккис вопрос. Багылар. Владимир Иванович, пожалуйста. Так, Артем Иванович, он на маршрутном коллектива и тёкунен. Он на тёкуне туганамын хас бастаки күнүнө үмүтүнөн кереңердер бит бурайын чуга хабытына гадалибин коллективы, он на муньяк бары кереңердер. Так, iki вопрос. Антитеррорга анатоманна эме опять же, уйрак управлением начальника бар буллагынан водитель бар буллакта. Так, спецсылтан сагалан мен катсарсадай противность табытабын. Быйылгы жылга кирен баран неделяга үчтөгүтөбүн. Агы саңар часка. Катсарсадай ите тухунан кепсен келдим. Так, оны булланан отун школа директордорыгар, оны коллективтерге тиедден олорбут булуктактар дияныйбын. Так, оны билемненин ден хепте. Бу Российская Федерация правительствотун постановлениета тыгынча 6 номердеги постановление антитеррорга бу хыл январь бастакы күнүттен кийер. Оны надзорный органдар прокуратура күшкө бревекеле, оны күшкө административный тоқтар делы терьега, оны штрафтарлық туады. Ол инниттен, давайте расчеттар гытын барытын оңорум. Так, улускут бағылықтарығар этин бюджет тугар олордун. Ден, оннан олық ахарлықан расчетта боллақытынан давайте. Правительство тахматтахарын манна бихүлелі әбеттен. Оны оланын итаго, берейм оланын 2 миллиардтан тақса потребина стора. Хәпті антитеррорга. Оны оланын сүрдә қалбақ мұняқтар болулар. Тоқаздан проекттар тахымдарыгар, правительство президентін тахымыгар, Айсен Сергеевич Николаев тахымыгар тие мұняқтар болулар. Ол мұняқтарға барытыгар, все-таки дакастанан улустарға тиер сумма олорор. Спецсыл бүтүдүр осы үлгердә сумма ордон эрер. Ол каршыдан эти антитеррорга барган спокойно улустар маркахтата ден решение лыбыта. Онтон биги бебит республиканская тахымнактар битигер потерянсын толорурго биохан бриганын үбләбиттере, биохан бриганын бу сыл устатын тукары утышыңрын беректактар. Onun için ulakan kampanya var da, но кому yok ehen решение нагулдан турар, onun же улуску дигарите бахардар вопрос, полномочия муниципальный ден болта. Так, он эти вопросы уже тоннебет, бартон кен уже бахардан турар, дальбек кепсетилер барбаттан кенеттен. Так, он тон бу огнюлардан хевестен маршколун тутут түргетен шеп тойден. Огнюларга олланын ите туту вопрога кананданы кийбекке турар, протоколугар. Onun için protokoller kidanen no tamamda taylar arustuk, no protokolga hoğ. Onun için mağane pidem kurduk hegi prioritet bihtan tururan, kerja killeran programma kidana tabariyaga. Onun ton ol eme ulus berat köller gitan tulukta. Kol prioritet turunda katnan, olar kandas kona bihe bastıkından tutavut, ikina kandas tutavut dentan takın gelir. Onu biti mağane petçavetim hindi pettivin. Владимир Иванович, спасибо. Эти чатка корора неках на каста вопрос пар. Хорошо, корём. Так, дальше. Владимир Иванович, если вопрос первый, да. Эти биоскола тута инвест программа хюбе хюбе турбута бастан. Он полетит кандагара беричинен хюбалта хюбе. Эти накада бахараты. Ho, беричинен эти бахардым, уже киде бахардым, üstten baharım. Bihi kastılayı hep manna toğum oranto metodika mohollan turar hep bergen bite turi hüsülger barda onna bollanan şkola kastılaga tututa qayda materiallaga töheviyet kayan tuğunan komullan hübde olakan mandık tabiliste mohollan baran ballar turallar ol ballardan iti taksan keler uçarta ehene mandalan takana ha koyut bol batak masamta je turar iti ballan tak onton
улус бағылыға илибаттағына қас сылай заявка келер. Қас сылай заявка келер. Ол заявка ме регламентнақ мусустар бастықы күнігаддылы бейі заявканы лабыт. Онтон ол заявкалар кәлбеттерін кәнеттен отот арас программанан школа тутулла кире туралар булла, билария туралар хәп. Ол хин булланы қас сылай хаңырдылан ер. Вот ол хин олонтон халын халбат надаттан эги заявкатын вовремя келдерін ехтақсет. Так оннан олуран туаққа указка 900 нөмірде указка олар елер керелер хылайы. Онтон тұрлықта. Оны қанығыр вишені болбата, емен онтон тұрлықта. Михаил Викторович, итиннебен беребин да. Өссө bir плашакаттан 10 плашакаттан. Bir neheleге ара onu tutmаңара бағалыстар. Так, идегете Прокопьевич, билген вопрос көтөн икистан келиге кайыппыт билген токтотон эри. Инне школага эбер болакка хилге биги проектта сибета документация район буландан олар. Онон болатын исе проект бар боллагына кепсетиятын болу. Так, билген боллагына каңлас нехелеге. Olurum. İller de. Ay iller. Temin bastakım vapuru meler asiyeti onan çünkü deve utun rukkutulu ötüren törüt kata. Beğen bilhinler. Fyodor Ivan Pudovich temin bu kanalısına eleyen deputatı bu. Evet, bastakım vapuru meler asiyeti onan çünkü deve utun rukkutulu ötüren Törüt sota sülüs regülatörlerin ülelerin tüggeteti, ona elimonu gıtarga kaçı koruğuna. Nükba, evet, o tügga ettiler, onu ettin, o tunan, ititiğe köngülüler getiye Sloviyası'nı ta emeske üddan Allah, iti ola kasara, urut kasara hukku eti hentete bilgen uza. Bies mehati bilgen altın hentete dokanlık kubollar. İşte tuaktan ötücü devletin baharın beri kullar. Onu bu üstüne hele okulban akana üyede kangalas kinden uçaskoy balığını aharda turasa peki bu hatı von koykalak düğünü günüskü tuağı. Пожалуйста, ikkiz вопрос kun çok kadar tuğtik условиятın tarih ödete. Вот unan etitiğe konulular gadiyan. Elektrotopleniye kadar. Elektrotopleniye. Onlara bu bata kandık bağcıya gate atelek taratu killerega doktoru dangal. Tarif kastan kaskolattı sütü göletingere. Ya Slovyalar ödete. Tarif kastan kaskolattı. İçi humata töhevlattı. Altın tühücü. Ben altın tühücü bollu bunlar abi. Ara hadu çakçıdı. Yok ya. Спасибо. Так, по мелиорации маннык текайын. Отон Алексей Михайлович, инне билеген Алексей Михайлович деп бете бүгүн яка инне мелиорация саңа салаячыта мақырап Дмитрий Дмитриевич Нюрбага айынан келекта оннотон астына те мелиорация вопростары бах отон Нюрбата хамнак муньяктар болуктара мена эти вопросы саңа салаячы онно үшөдүк бахасыктыра ден. Этебин оны бүгүн эти вопроска давайте тухтуккайын месте тигаретинне комплексно бахасары билимденен ороллар. Чапта Дмитриевич Махаров бүгүн тиен келекте аяқын юрбага. Так, теперь Алексей Анатольевич, вот здесь вопрос стоит о том, что при выдаче этих условий повысились тарифы от 500 рублей до 60 тысяч рублей, сказали. Пожалуйста, скажите, действительно это ли так или что-то там не то? Ну, тарифы мы считаем в соответствии с законодательством. Здесь нужно конкретно разбираться, да, конкретный случай, то есть сколько была заявленная мощность, соответственно, попал ли в льготную категорию этот техпресс. Сходу не готов сказать. Пусть выйдут за рамками совещания, мы разберемся. Все, понятно. Спасибо. Так, и Степан Игоревич, по поводу больницы, там участковый балгаду или ветер там по этим вопросам? Да. По Кангаласской врачебной амбулатории она не вошла в программу нацпроекта в связи с тем, что она не является аварийным. То есть здание на сегодняшний день не является аварийным, и строительство пока не планируется. И вопрос потом, простите, глава Винокуров Серафим Александрович,
Bir вопрос bunun hüyede ökütü. Üç neheliği kolban turun uçuskovay balığı arıyahının turorsalar nehelinye. Onunla tamanna bu logistika tünen bu kanalas üyedey. Akana neheliği hıtar hidderinden tabugastağ onunla bu materyalna tekniske baza он nepet tildemet eti bu pro turorsu. Uçuskovay balığı, hıtar balığı imin. Врачебная амбулатория бол bakka. Степан Ильич, понятно, да, вопрос? Это вопрос, ломбай вопрос. Это блин, каина питринника хох по этому. И мы, пожалуйста, постановочнику докилерях надо. Все-таки объединение как участковая больница дем блин хох. Ну, понятно, что там должно быть круглосуточные койки и так далее. Да. Ну, то есть статус больницы должен соответствовать. Пожалуйста, эти протоколга туросу вопросына киллер. Ведь сэп эдденна. Дальше. Дальше воровод. Акана нехелиге. Акана. Kökünden Mikhail Viktorovich yapar kıtlıqlara akana nehlegin halkatın pahalıgın hobbiyatçı Vasiliy Vasilievna Vasilievna. Tagad bihgi itar вопрос рутманныкка. Акана гажыка факательная гартус по подстанция турон надате олкылды боде. Таксип кабелга көхөрү хагалымыта даганы сителик олкахан дитейден. Taktör шлюз регуляторын ыйыттылар каңаластар колбу. Жөнкүйдө эбебит утакики уолан эрер онна кытытыгар эми экология түттен болгомтанадате тоодете кабу кытытынага маха аны өлөнереллер анна берети барга тоде. Так муниципальный холлар оңоруга республика дорожный фонду тыттан үпкөрүлгөн тоде. Чахнай желери центральной ититиге колбанахын бапруха турар. Так. Онна аканага фельдшерская, акушерская пункт хептон бесыллака тутулубда бу модульный фабрик тынчы хибби бихылга тутулар ден булаңа барete даны келин суок букахан харылдан хеби. Так онна эдер үтчаттар олорор жетуттар Ларгар индивидуальное жилищное строительство барар зона тыгар республика түттен туохкеме бар болбой. Так, Светлана Васильевна. Тоқтан, басты мен вопрос тақын Светлана Васильевна, у бағалы қол биячтауын жетің, да? Бағалы қол биячтауын жетің, да? Ага. Да, бу нехай утары вопрос өспүр. Тен бағалы қол биячта боларын бүйетінен бұл хорық вопростарынан бәңгі бәкін, да. Просто чтобы понимание было, қолы бұл муниципальный сол оңығы утары үп көріледі де. Көрілер да болады, вопрос қайдақ документін бербекетті оқты и так далее. Итінтен бұл процессқа деген ақтаға. Же тұтылуды, тұтылуыр кіқтаққа, просто егеге оны көрілі әбекет оқты. Инді вопросты қайдағыра кейі дөе патик берағат. Как будто простой гражданин, эн бахалыкол биачтетини, наоборот, жоннорга бэйн бихам беріктятын. Конечно, бейна петтекпет бахалысты. Так, вопрос эбегатта, этингере. Эбе, бэкайстонын специалия торговали юри. Это мелиорация эттилер олмаман идин некре бэби жақын. Туақ, Уран кәллә тау, жегенен бұл ухура болу, бір дойду барата курда, Üyehetü barata kuğrahadan onun meliorasyon tüyer başı kuşta turumlu kanada ya. O olar evet olan ele. Başı oto tuva geri hep linkiren ulu hıcalar hüyeler anyanan meliorasyon tüyer yaskıtanaktık. Üleli kanada. Bu bütün başı körüktörün nada. Üyehetü bütün bütün kalan körüktörün nada. Üyehetü bütün onu işleyemeyen yolu buta o zamanın çok kayıtlı ahu apet hu, iti bir bap iti bas takutun, etim kerete kontamalana bu ikistun her bap proga. Bu heves kahat tane bakhet bit kahat yöpün nitu kavan tura, dul gayen tura. Onu orga biya ispes teknika nada vallahi.
O bir dilen ki yani tine bunlar kıyavu ipliğin kolavra bu mulgerden spes teknika оборудование var bitti. Ona ne hege kömülü herkes takıt bu. Bir kolavra mana kıfıkağa tuttaramı bola kolavra onu ülelet yapınca. Ve her bütün dulgağıttan arıyır astanan dulga bol biterin bir lanka olar. O lankatan bahar bu ola turarlar. Ama tüm bu prosesi bu olur. Ve her bütün görüyor bütün nara. Вопрос ödönne. Desabada вопрос. Anvalana yüz papuruhamalana bu yüz papuruha. O da tebe. O da peste inşallah. Kolavra bu tuhayen var. Первый гаджере. Tebe bit kolavra şemin beste velakın. Nak. Ondan bu yan var гаджере tuttum. Ondan yan var kenitten bu mante bu kolavra o bir tebe bir bolakına o tebe var o peste şemin bak kolan. Это условия. Это не ханжара бахарам берер ki kollar. Cep bardıvıt. Oğlum mevzu peste şemin ya tuhanların kurdu. İkital bakıt bir erki hılar. Atan bir iki yıllar. Так, дальше бардывыт. Донор. Значит, давайте начнем с западных электрических сетей. Алексей Анатольевич, там два вопроса. Постановочный вопрос, там говорят, котельная ЖКХ, значит, подстанции есть, чтобы они хотят, чтобы его заменили. Это первый вопрос. И второй вопрос, когда закончится перевод линий СИП в данном наследии, в Селякана. Не замена, а отдельная подстанция необходима. Не, подстанция, Антон, все, то СИП провода, и үле биталик тебетин была. Ага. Вот он, перевод до конца не закончен. Так, ну по порядку, да, котельная ЖКХ, замена трансформатора. Насколько я помню, да, а вот, ну, понять, да, в связи с чем вопрос, что там не так с котельной, там с трансформатором, например, качество напряжения не соответствует, или что, или внешне там какие-то есть вопросы. Просто вот так вы меняете, но не меняем, потому что соответствует требованиям эксплуатации. Там отдельной подстанции вообще нету. Одна общая подстанция. И что? На части села и котельной. Там скачки. Поэтому нужна отдельная подстанция для котельной. Ну, если нужна отдельная точка присоединения, пожалуйста, подавайте заявку, ради бога, просмотрим, выдадим. Если есть необходимость изменения точки присоединения, то все это делается в соответствии с 861 постановлением. Касаемо перевода голого провода на СИП, ну, здесь тоже вопрос такой абстрактный, да. Ну, голый провод никто не отменял. Голый провод сегодня не является каким-то запрещенным там и так далее. Да, в политике Якутскэнерго, Русгидро есть тенденции к модернизации своих сетей, своего оборудования, но здесь, соответственно, живем по наличию возможностей, живем, что называется, по средствам. Там, где объекты попали в капремонты, да, как правило, если идет замена опор, то в основном и 100% идет замена на СИП. Да? Но в 2023 году в связи там, с трудностями финансовыми, точнее в 2022 СИПа, ну СИП, если будет где-то голый провод заменен на СИП, то очень точечно, и в основном это техпресс. Поэтому в 2022 году замены точно не будет, а все остальное, ну, по фактическому состоянию энергообъекта, то есть попадает он в ремонтную компанию, соответственно, при наличии финансов мы модернизируем линию, пропитку, ЖБ приставки там пытаемся ставить и, соответственно, меняем голый провод на СИП. Но повторюсь, что голый провод никто не отменял, это такой же, только провод. Хорошо, спасибо, Алексей Анатольевич. Так, Министерство транспорта, муниципальная голларга үпкөрүлөдө. И вообще заявка от Аканинского наследия есть у вас там? Минтранс. Михаил Викторович, мен көндөрөн беребин да.
Ити Светлана Васильевна оройон голларын ыйтар, хепте кинер бәлер голларын хелеккени шугай, ити меш поселенческий голлар. Пока приоритет быхытан бихигеллер бака турабыт, атын муниципальный оройон табы бар голлары берен турабыт. Заявка хепте, бихиге мистера тулля алырабыт. Светлана Васильевна он ыйтты был. И кинем была Алексей Владимирович, будьте добры, нормальный ответ дадите, пожалуйста. Вот даже я, глава района, не понял, кому подавать заявку? Это Нюрбинскую филиалу ГУП ЖКХ должен подавать на переключение по станции. Давайте нормальный ответ это. Кто является собственником, да? Я не пойму, что я не так сказал. Подстанция ваша принадлежность. Хорошо, подстанция наша. То есть я так понял, есть проблемы к точке присоединения. Точка присоединения оформляется в соответствии с 161 постановлением через подачу заявки от собственника объекта. Для этого есть ресурсы как на сайте Якутскэнерго через личный кабинет, так и в бумажном виде. Но сейчас 90% через сайт подается. Алексей Михайлович, тут вопрос состоит в том, что надо или подать заявку от ГУПа ЖКХ, который... Да, потому что там мощностей хватает. И для населения давайте. Пускай разбираться, и их баланс стоит на ЗЭСовское. Пускай дают инвентаризацию, реестр, замер делают. Это в каждом поселении, Михаил Викторович, у нас проблемы. А вообще нормальную информацию не дают, вот здесь западной электрической сети даже Якутскэнерго не дает. Вот поэтому вот наши главы все время ходят с протянутой рукой. Ни разу вот этого Александра Владимировича мы не видели здесь. Так, Александр, не Владимирович, Алексей Анатольевич, во-первых. Западные электрические сети, Старцев, фамилия, директор западных электрических сетей. Но я так понимаю, что Сергей Николаевич Прокопенко, надеюсь, здесь слышит, исполняющий обязанности главного инженера. И Министерство ЖКХ, Гурьяна Гурьевна, как раз руководитель департамента энергетики. Значит, у меня убедительная просьба. Алексей Михайлович, протокольно вообще поставьте вопрос, значит, о отдельном рассмотрении вопросов по вопросам энергетики с участием Якутскэнерго западных электрических сетей по Нюрбинскому вопросу. Комплексно. Понял, Михаил Викторович. Будет исполнено. Надо так смотреть. И надо в протоколе каждый раз записывать. С участием, с выездом там, с инженерно-технической службой головного Якутскэнерго и западных сетей, чтобы было комплексное рассмотрение. Так же, как в Сунтарском районе такая же картина. Да. Я прекрасно, Алексей Анатольевич, с предыдущим вашим руководством мы по данному вопросу очень хорошо работаем. И очень хорошо, вот, значит, западные электрические сети, значит, ездили, смотрели и решали вопрос. Почему-то в последнее время много вопросов со стороны муниципалитета появляется. Поэтому я убедительно прошу, Алексей Анатольевич, принять какие-то меры управленческие по вашей линии. Потому что так много вопросов не было, по крайней мере, 2 года тому назад, это точно. Так, хорошо, давайте таким образом. Дальше идем по, значит, строительству ФАПа. Степан Игоревич, давай я. По строительству ФАПа в селе Хаты. Также здание на сегодняшний день не признано аварийным. Село Акана. Село Акана, ФАП. Село Акана, ФАП, оно не признано аварийным зданием. И пока строительство не планируется. Насколько я знаю, если мне не даст соврать глава района, то соглашение готовится сейчас между Министерством здравоохранения и Нюрбинским районом. И если соглашением подпишем, то Нюрбинский район к 2023 году должен построить данный ФАП. Алексей Михайлович. Да, Михаил Викторович, я сегодня за здравоохранение отвечаю, конечно. Ну вот мы с Леной Николаевной договорились с Министерством здравоохранения, мы будем подписывать соглашение о совместном деятельности по охране здоровья населения. И там есть пункты, что министерство через федеральные проекты будет строить и что район от поступления алмаза. И там
23-й год стоит, по-моему, фельдшерский пункт села Кана за счет района. Ну, пока соглашение, пока еще не подписали. Ну, подпишем. Ну, значит, уже все. Алексей Михайлович сам подписался, я так понимаю, уже. Ну, хорошо, раз дело такое. Так, Евгений Егорович, по ИЖС. Вопрос кетехин мақтал, бияқа боланаттан күн бүгін кетақ жерлері тұттағына именно бұл жоңға көмедеңе отдельный категория әрекемен ғылмар. Ола бәтер тулаяқтарға, әлбәқ оғылақтарға, имбелиттерге, жена қатшыға біге субсидия беребет. Оның тағынан бұл кварталны тұту бара херегер, ол кварталны тұту бұд әлбәқ оғылақтарға не түгетілді бит сет болағына инфраструктуратер ола бетер бу отугар газификацияга проектын оғылдан илбетер договоратив присоединения бар болғана бияқа заявка тикана активировать. Юрболуттан бияқа тағылы нақсын петталар еттеген конкурсы бәктеден білелер. Бұл неме қатты бұл еме конкурсына отборда ете қайысқынан инфраструктура жағығыр заявка кетпетер, бияқа конкурсына отбор бітен 190 миллион 2 жылда бүйірінен тұрар күн бүгін. Оны то конкурсына отборынан бияқа 2 заявка кетпеткен бейрен үрбақ орат олыны бейре октябрьстен след кетпеті. Оны конкурсу октябрьстен след метроен күтіліптағы аған 13 миллионы ұлықтақ 2 жылда бүйірілер. Онықтан бұл маңның бар қайысқалар қаттан бәғат Хорошо, спасибо. Так, Артем Александрович, мелиорация вопрос, я могу вон те вот песты чатага. Текін мелиорация вопрос, Ким Михаил Иванович этере болу. Сирен городын чайгыртты беги кормопроизводство программатын черчетинен улахан кемпалах техникалар атылығы полномоченда орыйонга бүйонда бүйон бірген атты беги Единный вип-картчы бар, Алексей Михайлович білер, тейхайсетін департаментында білер. В принципе, тенне был гысылға улахан әрекемпалақ техниканы бұл баққа, были класс мощности отчетан амтыза 12 обычный тракторларға возможность өске айтан, в принципе, эти нулелеге қойып. Онны олағына туақчен. Итені тағанам олағына лизинговой компанияларның өттен бұл аккорд линиятының лизинг, льготный лизинг направление тадағаны принципе етінде қылын өп. Оннықтан бұл агростартап семейный жекерген направление национальный проект направление түйбілігіні да қойып техника тылығытыр. Онтан КТР направление тегар КТР направление тенау долгастыры тегар бейхетті механизм әме бар. Оны ұлыс әме бәккеден білер. Ынырынағы тұлғалға оғы бар көхірі әнен тұғынан вопрос 112 федеральный законы бары бәкке біле ағатты. Любой Киевоно Петров Сидоров ынырын ақтақпенден баран справка жағалты ғұриян бері бола, оны қатшылылары беті олаты бей қатшы өтейбе боланы, бары оны бәкке біле. Бейхетіне 112 федеральный законы, ЛПХ федеральный законы өлелер, ола бәтір болағына әйгіз администрация, олықтақ жағалты Хурьем бит выписка гатынан, баки чакчи битурё багалай был ЛПХ, баки генернага маннык, баки желе вот так хайсолах кен ЛПХ, быгытынан бигергембе поллаган эре генернага 35 жылларда бар. Стронол оговор көһөдүм кене оннолор ынага бу бар ден справка курулуутан үп каччи генернага катибет, оны дан кебехана. Спасибо, Михаил Иванович Барда, пожалуйста, бу все-таки мелиорация вопрога опсей позиция на тех каналах. Михаил Ильич. Я не баттан чада клатта мелиорация вопрога, че вопрос киренерен тугулели едян хотя бы билинер, что ты там собираешься делать. Да, пока дюска нас асада там барды медде. Да. Бары первый замы копия согласование лан канна жабдым батын. Көрүнөр так. Бұл әтелдебеті ұлақан проекта объемнар бітін пейдерін оңырын етеуеде кене болын, ақаны кене болын шүргілі әзілдігер реконструкция оңырғы пейдері білемнер. Бұл инженеріне экологическое изыскание рим барет автор дирекцияттен туту кентен управление мелиорации заказчик
функция текелен детюремия хангалы үлеләһен эребит. Быелгы хылтан заказчик быйтан үлелибиттен вообще информацияны берип окурдук 9 белем уже оңголлуу проектный изыскательде үлеле ылбыте поллахтына манна бехе даже без пир бу нюрбор юнугар оңголлуктак. Тон хылгырдык турара улахан бу былырын Михаил Викторовичтин баран көрбүппүт техас өтөрүтө мехеп кетелер от билемнехене былырын октуону лабыт нюбадилар болданы тагында такабырга таксыбыттара химбелер министрге турум булмуттара былырын но беге кылбырдакпыт баганабыт нюрба района билүү хевлүү курдук эмес страховой окко лүлехлер болду ден вопрос туруру. Ну итинде, конечно, эти этилер үлелер бит система лиманного решения сооружения лара ГТС-калар барта ремонтнан яктаактар. Ну эби бага этилерме баалар эте атын нехелектер уже мехакеле хаджыбыттара эти вопростарга хасын тиен үйүн күнү буга үлелибин нехелектерин мехаджакпыт улус тахамгар управление технического управления тахамгар бейф алла бидегеттенде үле барыга бир күнү буганда аныбын бар юнуга мынтан нехелек даганы талиен. Спасибо, Дмитрий Ильич. Так, Алексей Михайлович, дальше подводит. Так, дальше подводит. Мен аканаттан bir вопрос. Так, только никак. Ага. Оттур сире бу аканаттан. Мungkin Agustina kana. Оттур сире хоқпут олия итаргын дете корак колора битер манна нага хүйөтө халката хоқсонор хире баттан барын олоролла ден көрөп. Хаңаттан колбара тыырыды кайтактуу хаттан чахалыгын бар тугуктондук. Уяттан ху атенне элек бахалыгы онор уян бахалыгы бахара вопростара оно теннера месте тияр бахалыгын бахарыхта хапта. Мен апар заявление тахуряр. Так. Уяден элеге. Тенне элеге вопрос барды. Хуак бол. Бар. Здравствуйте. Ага, давайте, вопрос. Наталья Вадимовна Демин-Крылова. Бивлама никем вопрос. Билайн себя тунан. Би клора кагос нехлегеттен каптарын турабы тап. Он той бе план хитер еще да каппат. Би клора билайн бушката бәбите турара болладен. Бітті, да? Так, значит, Андрей Владимирович, пожалуйста, Мининновации. Андрей Владимирович, к сожалению, отключился на другое совещание. Я буквально сейчас свяжусь с отделом связи и вернусь с ответом. Так, что? Еще раз. Я сейчас буквально через 5 минут узнаю информацию и вернусь с ответом. Так, а куда он ушел? На совещание, что ли? Да, у него другое совещание. Так, а кто-нибудь замещение не придумали? Ну, вот я сижу сейчас на совещании. Так, ну давайте узнайте. Хорошо. Так, дальше. Джархан Хелега. Джархан Хелега. Ütü gününden Ütü gününden. Tılaqtara. Alanay verdik Yamakarımna nehlik депутата. Bu nehliğine ni herundan kaç yerganan siranıttan skvajını utun gördüğün ültegi tıllıbıdı. Onu marka örsüttüler ubar göstübüte. Ereri onu bolana olukka killerge elbek üp kaççınadı dem bolun. Olunlu bolana bu respublika kömü oğulluğu doğdien. İti bastık vопроса. İkiz вопрос bolana ottукмас keddiğitiger билет hınata как бы çepçetilli bit. Ererginan ban ana atvotten bar buldu. Al atvottara oğulların ebillen min mas bilepin ılar bınar össe iki büyük elbette yür bulan kaldım. Onu atvotun olur delikte ulus nehleklerin baradın keriyen nehleklerin nere bol bakır sakas bir dıl keriyen ki ne uspeydir dolun össe diye. Ol atvotun olurlar.
Онна улуска берилибит үйт булана тогытчата. Онна бу хылынайы муннягайы турар тух вопрос хытытык турар деп кайба. Маркой сүддөрөлөр нехелектерге били комплексный мед обследование. Ол булана хылынай турар. Онна канды баарлылык бу. Бу вопрос кахан баарлылык деп. Онна булана ылпыхабы самозанятость денинен үйтүн 6-15 сокковайга туттарын хөп туа. Төбө карчыдыттан аккастынан тура. Спасибо. Так, бастагы вопрос что-то катылар эти үйденство кахал. Хираннытануда. Скважина, да? Так, давайте начнем. Андрей Владимирович, по скважине, по воде в селе Жарханский Наслек. Да. Добрый день еще раз. Ну, смотрите, у нас по Ирбинскому району в планах проведения работы, то есть у нас комплексный объект, это Нюрбинский, Верхневилюйский, Вилюйский район. Вот сейчас вот первые корректировки бюджета мы ожидаем уточнения на этот год и на 2023-2024. То есть как уточнение будет, тогда, соответственно, как бы объект поставим. Вот у нас пока заявка от Нюрбинского района там на 2 населенных пункта. Вот по остальным будем отрабатывать отдельно, то есть это по Чапанде там и по Мархе. Вот поэтому вот. Спасибо, Андрей. Ожидаем. Так, дальше Якут Лесресурс Хон Джулстан Иванович. Түйкүннен аха. Эти чат капитте битим. Тылна неме питтек мене эти хакон улурем булланы билинге турукка тотгот эбехатан мулдуктах эте исничество тода да берелер бута. Оны билен эти направления бихат окурдук. Республика билебет анан бихебет уйнамыт бу приказ баттабыт булырын бир ата бу чаганы кийхажанеп чаганы кийха маскетдеригер атуода булланы ул бимехтен алтуна сакойга дире куба аны улахан хына тохтяны тоҗен эти чисте бе техниканан тиебит ана летин орбутолары хабына вот эти расходу антон эти успедаватта ден булланы табе республика номернан атуодан орабут эти болугараттан Джон Асана Эдбен билинге туркаттан 12 кейнелык тахпы да себи онон успедек подтянута аныбит. Спасибо, Джулстан Иванович. Дальше Артем Александрович, 2 вопрос. Буланы тогот үстө он эти ЛПХга самозанятайдар деген вопрос. Үгөгөнөн басылы үйден элен локтоктура. Тети чаткеме петтетим ите итегеме киректе бу үйт объемден мен ханабыт республиканы петтер бу жана бенетте тынчаттан бихалтон 2 тынчаттан атабыз. Республика объемын тахандыбыт. Юрболюна уланы булырын гысылга үстүнчө 700 агыс тонна буланы ламбаран үстүнчө 699 тоннаны толурду. Ол бетер теделик буланы толурду кото квота переброскаларына де. Соответственно, фактически толбуттан ахары барамбут. Үстүнчө 700 тонна агыс булырын теделик буланы бия объем этереден турут. Мана долгерна да тохта барста биги объем ахары баран эби үтү тутабыт булахытна атым мусатна перебросканы орохот кутталык. В целом олана үтү тутугар бигеттен келер жылдарга объему онна вообще бу кыгынгам кайскатыгар үт ахыл ас объемун элбетер сылда фрукта бу квотирование чагын кыртыха чыктык бу тоди тахана били ким туттаран баглар терлера хасылар үтү аксынега дер тутталарын көңүл быгытынан тутарга объем элбетер гүлөнү гитек битеменерендер онна боллагана самозанятой быгытынан бу вопрос есть Узбекистан хокон кирите федеральный хокон киритегер биге техасствотен юдикутура техасвота министерствота Мишустин бартавыт постановление ологуран бу огурот ахы олор дунуттан таханан үйтас оны этаска ден өйдөбүлүкелерин бердилер ол бетер техасвота министерствота художественный көмөнү бул ЛПХга көмөнүн орор курдук өйдөбүлүскеттилер гынан биге хакахерин региона адден регион быгытан 2-3 жылдан бу кетакылы кетак багына хасвоны терлера хасвол теңге тутам бут күн бүгүн эрдере өйөн келди олар ЛПХ теңге өйнөн келди анан бу
саңа кире хатыр кайсқа кудуг өйдүрсүя огонан баран бу кини самозанятой быгытынан регистрацияланан баран үйті алтын хокуйга тутуктактен биги төшөстөрдүн бестак постановление тегер ол механизм улар ите китбет онон ите көңүллөнмөттен этебит онто келер кенегаски китинчи хүтбөсүларга бу терилер кайсылар өйөһүн онна үйті ханан барар улахан кайсылар өйөһүн черчитнен hem bir барабыт оннотон бу осене дөханады бу килер самозанятой направление үле кайыската 2-нче онага сылтан 2-нче хүтбага сылга эксперимент быһытнан бүтүн регионга бу агонто таксы регионга бартыга кирен үлели тур бу кетек ыл бетиттен бетигер сир аханын урбутуттан таханан таксары атыга укпутун баалыста налогун төлөтүн ден асылда сурукта өлө болор. Тумана фепкой дөханады. Спасибо. Так, Министерство здравоохранения, Степан Игоревич, по вопросу медобследования Мархинского куста, если я правильно понял. По поводу медосмотра Мархинского, да? Да. По информации коллег, в декабре 16 числа силами ЦРБ медосмотр провели они. Пока по плану отдельно информации нету на этот год, именно в части Жарханского ФП. Но в декабре был медосмотр. Михаил Андреевич, медосмотр, там вопрос стоит-то по-другому. Вообще бывают выездные медицинские обследования узких специалистов. Это не медосмотр. Невролог, акушер, хирург, лор, невролог выезжали в декабре месяце. Хорошо. Алексей Михайлович, дальше. Да, Михаил Викторович, я добавлю, там указ Ильдархана было по обследованию по медицинскому экспедиции жителей, которые проживают вдоль реки Марха и Вилюй. Это после заграждения реки Вилюй было. Это там финансируется через фонд будущих поколений. Там конкурс выиграл мединститут, и вот она должна отработать. По-моему, список Жарханской наследия не вошел же, по-моему, да? Вот это вы ставим вопрос. Там сплошное медицинское обследование. Ну, это в рамках программы. Да, рамка программы. Дальше идем. Чападинское наследие. Пенсияла, Драмуров, пенсияла, Татьяна Дмитриевна Николаева. Hakam di tahu fokus terlibat tak punya persetujuan ide kini justru harus urusan dua dia fokus terlibat bukan terlibat dia yang tak perlu fokus terlibat dengan acara astromat epidemi dunia dunia mana ide justru harus berkaitan dengan epidemi Otoy boleh yang fokus nomor nomor tak lebih itu biar nomor wasduma biar akhirnya wasduma jet diutakan. Oleh itu nomor kuisketrol Kanada. Orang kemudian kata pihak juga boleh dan bila itu kerjaan orang telah bahan itu bahan tentang Wana tuh kodularan mencirinya itu perajaan dia ini bukan bukan tuh beli kalau dia kayak dari bukan erenda bukan partai itu partai bisi itu berjalan bukan untuk itu start jadi kita terus orang terus nak jadi tidak Ikis fokus ke bikin bagaimana masa tu kita kayak tapi harus fokus fokus itu gas tu itu lah memang gas ini minta mana orang atau dia kayak talian dia gas tapi tak tu dia mana warna itu beras terus sudah mereka dipakai kalau mereka kena hutan atau dia gas ini terlalu wajib itu nikah pribadi je. Karena dia hamai dan nabu ke ada atas tu, bejer jadi tu setiap tiga dah jahit apa tu. Bukan pula sampai masih jauh pun dia. Kalau itu sekolah tu kan
Min ben bağlayan bu bir o üstünde bir hukuku anları görüle ortalıkta ikna gördüğümüz sokuyor. Bu da o da kiye falan dedi. Hani işte grup eder o da piyasaya çalışıyor bir ülkede çalışıyor piyasaya çalışıyor daha efektif neydi? Çok tartışılıyor. Bu sonuç itibariyle çok efektif Allah'ın komitesi bütün çok var produksiyon var da ülkeler var da tespit kurulmuyor. Bir de bir taraf bahatırıyor. Hep onlarla bir doktor takmıyor. Bir de Ağustos bir çok keseceğim durum takmıyorlar. Bir de duymalar hayal takmıyor. Epikleri o kırıyor diyor. Bir kuartal gabon gabon hayal çok soruyor çok kuruluyor. Bu tehlikeli değil. Bitti ne yapalım? Спасибо, Ларин. Так, мне беремени тутар курдук өте кас катыланар вопростар геппеттер. То это өттөһөн вопрос барын жустанова шеппете вопрос устук тен беятты билет аспыт сылга бахардар тохтан онун вопрос өттөһөнгө дальше тон үлелек биттенеп бите. Газ киритигер эме петтебиттере, значит, дальше эти вопроска үлелелер билген программага үле бара турар. Эти орта түн месторождениеден дальше кайдак дальше барыктар. Онун эти вопростары көтүтөн турамыт бу моста тутутугар багалысты Министерство транспорта. Минтранс. Так, Минтранс бар эти бары, канна баралы. Так, пока Минтрансы было хутодлы, Ким Евгений Гош по ипотеке. Ипотека вопростары. Тон ипотека вопростары бихеха күн бүгүн каста кайысканан берилерлер. Молодая семья деңе мечетчилибит 2-3 оголак ылларга 5-6 бырыгыннах ипотека берилер. Аны таханан у килинги ипотека бар бихеха 2 бырыгыннах ол кайыскатынан бу эдер ылларга берилер ирибетер буллагана дальневосточная ипотека, дальневосточная гектарына кири булла кайрын назначение та кетак жет тахым буллагана олонна берилер. Онна бу кайыскага билген тон улары пекиллер ханга үле барахаттар Минвосток развитиянын из кварталда үлага киректактен именно бу учурларга онна бир астакка эме сахана качык тагына хок берилер дет. Онна тон Минсиспа буллакына бу урут комплексно-развитие сельских территорий, кетак жетіп тағыныр ерегер олар жаңа хем үпләғын әлбәқ кетак жетіп тағыныр қатшы көрілер еті ол онтан білген финансированиеті кететен барандар Россельхоз банныңы именно бұл ерегер олар жаңарға жететілі ипотека әме арымдығыда оннан ерегер олар жаңа бейкөр доқтықнаттан табылғаста қадын бар ипотекалардан 5 миллионерлы қатшы берілдер, 10 бұрғын первоначально взнostах, последний платеж, 15 аскар төлен бітірек концепте. Онытын тығайсветер ине тығайсветін үліхеттері, ете қайысқанан тоқтарын сөпте. Спасибо. Так, Министерство труда, Афанасий Васильевич Постников. Бомштарга пособие берилер доқты. Афанасий Васильевич Колбаной. Так, оператор Холбан бериңер. Постников Афанасий Минтруд. Да. Доктор, вы параллельно мы не хотели, Михаил Викторович. Если видно вопрос, то в том, да. Бомштарга пособие то берилер. Вопрос турар. Бомштарга берилер бу бүтүгүдетлерди. Бомштарга хуак эти туакка нормативкага кибиде просто билген согласованы onu пока төлөмөккө турат. Билген пока документ быгытынан туак быгытынан жер. Проект быгытынан. Проект быгытынан. Пока төлөнөт вопрос пока баарлар экен да. Пока төлөнөт вопрос турбатага. Ото эти занятостьтан ураты.
Так, все, спасибо. Так, үттар вопростарыгар кылгастыга петтем, эти үт вопросыгар оттон кыджык трагедия табиге хакабытар хеге болбатах кекке субъекттарга тинник моменттер өскәтилер. Оны бартын истен билен оларагат билеген федеральный сапонга уларты кирен туунан күстәк үле бара турар бегет түбүттен республика түттен ил төменет түттен беге Госдума депутаттар бит оны бу атыр бит кавычках чистар батым боло бурматап тенети үт законун туган депутатыгар анал хадanya берилен турар эти 490 ас нөмердә федеральный оконга именно бу үт вопросыгар улар тыта килләре гөрө бочай бөлөгө тереңет дашүлөләнген онны тонора бочай бөлөк бастыгы муннагар сахасереттен жукуска корот мэра онна бу илтиметтен аграрный комитет хис комитетин председателі Андрей Михайлович Находкин кыттынылан тураллар онна Данчик Афганинне кеткен кыттан тураллар нормативный документлерге биһиги бэбиттен үле бара турар онон инне үле барар только билеген товарыстар инне вопростар быһарлан бардактарынан аны кахайыттарга вопрос күйүскө туруа онон эддетте херетебин ыттаах чоннор кахайыттар үккөтөн көрөһөдер болуктаакыт обязательный регистрация кирияга онон обязательный микрочиптанагыт ветеринарнерге учокко турагыт үккөт каннара баран тугара вопросу быһааран жону итирде да аны страпкыт улахан болуга бу 104 чыгыла колун тутарга кодекс административных правонарушений хокон бу керүлләр турар онна уларты кирияга страптар ботучос болуктар 5 тыгын чаады тие дийлер эти депутаттар индеген быһаарар олар онон ыттак болла катнан ыттаргытын эдеттен жахана турун онна ытитите опсайынан туа курдук болууга обязательность регистрациялах саны регистрациялы курдук ытыме бартын регистрациялы көрөр караяр туара проблема өската да кахайына сразу туак келен түөр онна эти көрүүтэ карайыта ыт бапуруга барата кахайынан баарылар болууга онон эдеттен серетебин бол онолоктоктора тога баар бакаты дем мобатак баарачы кахайын болууга кахайын ани нехелек баалыга онна улуус баалыга именно кахайынтан ыйтык күчкө туруага олар түгенигер эти вопростар баарылдыктыр. Саап Алексей Михайлович дальше барды. Так, сөйлene хелеге. Söylene heliye ben. Вопрос бар, söylene heliye gel. İslam Fedorovич. İle barda baharıllan olur orada. Balar da yok. Так, Михаил Викторович, İslam Fedorovич, вопростар git. İhillibet kolban tokuvat. Алексей Михайлович, приехал вопрос Киев-Бетен. Киев-Бетен, постановочный вопрос. Он хуата хуак. Все, Так, кем Нюрбачан хелек? Ne? İller de. İller. Ага, бегите чатнан без вопрос пердибит, iki вопроска опять кирде, өз вопроска опять берелерин кетебит, онна билген нехелек депутата вопрос бере. Сөп. Здраволорум. Нехелек депутата Афанасьев Прокоп Николаевич. Мен вопрос темаднык. Бу Куран жыллар кален ерлеринен эти немисканах элганура башудус регулятор бутун оңорхута Кадак болойден, баста вопрос. Эти батян рехин нёчитер бо батах бүлерин кытырын нёчитер. Онан этелген үраган жүзер регуляторын оңор каналден. Ванна иккете чуатты сыллахалы госаканан булган ябылар эте. Билем болон тубут түтен договорон остан кимере астабехтахтен ураян алла итине госаканан астарар оны бу гос неразграниченный кранасалады киддерон астарарга туаме механизм көстөдө ден. Сөп өдөдүм. Мактал. Спасибо. Ба харап Дмитрий Дмитриевич баргында.
Шлюз регуляторга bağlıst. Да, то есть шлюз регуляторда дагы гидротехнический сооружение оксайнлар бу лиманный система экенерин бардын билебит, не филиаллар бут. Алексей Борисовичтен аны батын көрөн олор. Onu tiyapnası mesleklerinden görüyorum. Ondan timağını benim kurduk. Atak bollarını kültür teknik ülkeler reterip ollaka kecikte uruk kemlerge kul den diyaka problemler asibare bollağına ne direktörler yapıllakta tecrüsüyle bollarından diyten gozadanıdan tahap bittara. Federalnitten tegasi ministerstvinden gö diyekeler sılı buha kulvara bildirin көрүлүүтэ заявка комулдан быйыл 4 миллион республика келиякта тинде боллагына сир кахайна булакта күмөкө хурулубта илеринде хажар булакта кейинен боллагына бу үлелерге ол булганита ду маскердене ду проекта булакта оны үлетен хулуп булакта чоңна да возмещение түгөр заявка берекетни сөйген Колбра бу тегасин министерствотунга декатын сөпүнде өсүбүдө да Холландия када сире кахайдна кул. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Так, Алексей Михайлович. Да, Михаил Викторович, мин инновация петедина бахалста. Барын эми инновация. Илья Меркулевич. Да, здравствуйте еще раз. Кандык вопрос по какой само? Kim diyen? Üyedeyi nehliye giden. Bahalısta da ege epette hoşluk sığınlığa göre. Nehliye cevap prosları. Belirgin institute bunu katılım. Belirgin üyedeyge dışkı turlar bulanı paka hok bulanı. Bulurunu hılgamiye bıyıl bar devik git. Öyle nehliye ne hılaya yeter. Onu hatar normalde ili niyet tak niyet diyekler. Hılaya bıyıl ehil digit tağına o. Так, hep ödedim. Bunu. Tak, cigimde ne helege? Kökününden hiller de. Ulakandaki hiller, ulakanda hangi? Kökününden hiller de darabaları. Bir iki vapuru diye biri garip biri garip taka ketehabit biri naftan birim vapuru bir ya. Kökününden генеральный планы бий постанция бий турары болмак ген. Кайы тан туруга ген. Он хау ата сап tutulukta ken jaka hari takahan tutulaga bili astурано токайдарын итау. Так, бастыгы вопроска вот мел тахтетигит, да? Вот подстанция дереми вопрос. Не подстанция. Алексей Михайлович, эти вот вопроган опсайнан кайыкка хеп тете Ну, протокольный кидинери, протокольный кидине. Протокольный кидин, оно беги вообще комплексное тяне. Да, все это, да. ФАП, Степан Игоревич, там ФАП тут вопрос было. Кахан тут улон себе дилерди. Бланга бак. Кухан байтык хилине вообще хилибета. Дикимден эхелегер фап тутулута кахан турары диетлер быгылар. Мен onu ödgör. Ванга дикимде гена хуак бир хамданы. Да. Итинне бул баттанары жар соглашение сөбөлөнгө Михаил Викторович. Онна хүбө үсүлгө да бакарыбыз. Оруйон үбүнөн бу приспособленная фельдшерская пумба, он оруйон бәтүн үбүнөн эхил тутабыт. Эхил тутабыт. Хорошо. Оруйон бәтэ. Алексей Михайлович, min ulahan kördühülak bunatçoğundan iti Доробия қарысты министерствотен күтті үшен соглашение оранары боллаққа ол баттағылынағына жоғы көріш өтігі даты қатын нады болары болу. Білелер оны бейджон бұд подтверждениені бағаралар әпті. Эти үрдік тағымнақ правительство бірсен ол бәче барыға. Өпке кәдемдер ба? Мен ол Доробия қарысты болын көрдері дағып болын бір ақтағатын бәп болла. Онда әп өндердім. Тega aspettar unaqqa tabiğa qatçı bir rahat tezatlar et yapmışlar. Bunun tipi proslara indik. Tak, Alexey Mihайлович, büttü ne helekler. Ne helekte bütten kapsatiye gire büttu. Kapsatiye gire bulap.
Так. Мен иреттердеппин кристиан кайсы. Билет. Бахантан. Бу Нюрбаша. Ага, Алексей, бу Кристианска кайсы, түргеннек Алексей. Kun kasta kadevin men bu center gazet nunge ülhetterilen ületaşım or sebu nunge ete programa nunge ete adja fatu hala kodo hay nokko ete kuriyay on tut kuboda tahwa kichan heddi ete nakat epepetep ete российской программа. Все, спасибо. Хамана дала вопрос. Стебияка бүгүн манна муньякка хуага. Бара так иннен бага бәтигер бар. Бар, манда кален олар. Кине беребит деп берелиге. Сахая Максимовна. Роболорун. Эти волла кине вопрос бербеде кине волланы именно туогом улатыннар гаден. Жонаксанын улатыннар гаден. Эти турор сахатыр. Хылай волланы бихека эти үлеле хабит. Христианская кахайстолар кытары быйыл колор бихека түетере туох кихи тура кувота тура хаджар. Колор урку хыллар кел бахпай кихи көрүләтчи жордонно бихонну кихи onu тини улатыннар гадени ти турор сахатыр. Ото причинатын туох тилдери головной год. Ото туох финансирование тыкыра бол хылай кычы тура дитинне. Onu тини били улатынар гадени тикини турор сахатыр. На уровне правительства. На уровне правительства. Джон Нахсан как протокольный вопрос. Конечно, великая ситуация хамай надо де. Крестьянская кассалар gibi hallerin kudu. Протокольно давай килдер Кепсетиye girebilete reglamen üst büyütetten ordu put tavarыстар hep. Ondan kepsetiye kim bağlaq? Çahagalı kayın. Алексей Михайлович, шүйт бөмүйті хенен бітер екпет, шүйт бөмүйті. Сөбөдөдім. Так. Тәнне хәлене дәзбе кәпсәтә дақты үт толин. Так, Таркайттан. Виссарион Николаевич-то? Виссарион Егорович-то. Виссарион Егорович. Так, мен алтыва кургунан бербитим. Онна түйөдүм болдағына біле. Туросуна мен кургунан бербитим. Onu tokalı bu firma kılkandan bir yere tuha. Az bu işi günüm. Tak, basketine tuha. De, yürek timurları çıkar. Bu Rusya'da adı, Hakayır'da adı, bölüge bastık mesleği. Yasal. İkiş mesleği tuha. Araka verir. Onu te araka verirler ki, in program balar, ki balıhaların bağlar. O bu yürek timurları. Keniyer bulana tuaqtaana programmada waqtiga onomana сосудтрастырга государственный туақтигден надо. Bila John Tjöden hastarna faktorna сосудтры ататында дүргөнү грастылдыр деп. Олин ниренге саха агунта такса. Белодордыр. Ия улан алтын тенер таккан. Bu Hakayır'dan Rusya'dan. Onu bu için ne dualı ödeni biter gıpollar ki. Ne спасибо. Спасибо. Мактау. Өлөтүн her гибит her гарапт bu tarafı diyen eter takattar. Так, бу казбиди ки хата эти вараманга правительство өлөтүн бихири битту бихира битту жетек такыт. Бихири. Ямин этем bu правительство bu iki tane birbirine işte 3 tane takabülden tol biliyordu onu da. Bu andi kıyafo şüvedi. Bayma. Ne haber hatta? Aha, давайте. Этик. Пане Куларкин. Его просто даты тут как какало эти тут это вступление у Так, табастырытнан онкология хантыра ототуллара болла табу тene helenellerden onkologia uteriita elbette hastan hülayı vataniya. Elbaniya. Kış etin bollana o
çok elektroenergiya tarayıga. Olamur Irkutskay Oblaska tavhan kaçı bollana iyaha tahana cennetten ve hultan hılaya even fiyat takkovaytan atta bir takkovaytan gibi. Ota terttelerge olacak tabi. Öteki bakıron olamur provitistra neyse tarif çoğundan durursan deputatlarına yani kadara tarihi küçük yakına. Protokoller içindeki zaten hiç hiç bu programlarına bu koratlarga olan bu koratlar helaya harbat ederken yani federal programı yönetten elbette tuğbara. On hınter kalır donlar helaya hangi hakinden helaya. Ota provitistra tekrar tamam bu tüyheriler bir de dağını karbakıtı tüyherin donun diyelere ve bir tuttan ki bir diyeler bir tuttu yanılmayan hatta bir takdire de hatta da onun hanalı takkudan provitistra bu proska ibn karbak diyelerden programlar kısalar üstten tüyheriler kıttakır yaptı. Tüyheriler karan Toh hatamati bir hamdaki vaktiler diyenemini tutan kirlet canlı atmaktan istaka atapilene de vakfruha sentralizoruna atapilene de vakfruha var verecek olmalı. Bunun pasiflerine eti vakfruha para bitiştiği de diyeceğim. Ya tebdühünen ben Alexandros Barnan ve bu Barnan Tarkayga öte bu hane hissmeter bunda öte akıga bu vakta sürüster bu prostarın kayam olunca dakına hatan. Tabi buraya geçti. Jo behis toktustu hılıga bakta. Beyetor aslı putratta sürüz bu proa hıltan hılaya kastar kahan yer arık parayla vakfolar arık vakfolar olan cevap prosta Alexandrovich hem bu protokol katıyla gat kokkamaya ota kayamugun bu onun bir cennette kastar olarak kastar bu kollar astak olacak. Bu ara bu ara diye nöbet kastar kadar astak var. Hep bakıyorum Allah'ına bak. Sen hayletiniz belki de kişiler biriktiler tatlılar. Hakikaten kızan ikillerler doktorun tahma kaçıştırıp Arapçaya erekediler sektörler istiyorlar. Sektörler. Bu da iki bu proje kadar da adak bir olak bir doktorat. İşte dakika varan her gaz ayağım dağının lütfen bakıyoruz. Centralizonda ab dahiliyetleri bütün kavan varanın kodda olak müstakil olsa kanada. Bu para bir şey var. Orada takı kayamumun tümlüğe tüherin dona kahırda takkan kirahı diyektakısı. Gahanan ottulun nakutmayı tügettiğe onların darubuya bitti tuttu acaba. Ezer ittakları. Kahıs vakfurası bollaki. Kahıs. Bir kabullağında ehliyetler cevap sevgiye vakfuruhan Alexey Mikhail bayı buharan battı. Buharat. Onu buhar batam. Hem buhar. Ortada kuzu kut vakfuruhalar bollağına büyük de vakfuruha Sendiyetler dokümentasyon Türkmenlik okulları bilinen kararlar kültürü ministerisi öte olsan kontrol olan oralar. Orada da bu yıldan sağlamlığına hatana. Beriyebine bitiyor. Bu oluran kapılar bu tutunca korona üyetim tuğulan
ахан ончахыл харда баске үйете бихан чөнден. Уйбай Николаевич, ороюан тутар, быйыл уже пареге битер, эхил тутабыт бәбит. Ага, так чокма. Тәтү дәнән палта бурабылыстылатын иһирибин мен. Авдан баран бак да меканлар барлар болон баран талавыр Паштер Сергеевич из Тулаатаду кадровый вопрос-то правительства сокращения Италиан министерстволарынан тоқтатылабытыдағыны пока министерстволар никогда білен болу олар олар. Ал суғытынан үстеме қайыбетіңді әппеттағаны олар беретілер дағаны. Идді министер çok direkt geçer. Hep baktал, так. Dodmanna уже butuğundan çatından huriyet orallar правительство ületen bihiri bitten. Onu tam bileyim bit ıgım destek kapsatar ki vardı. Kapsatar ki huak yüksek. Нюрнбергский технику. Huak ete bit kapsati. Bilgin bihiri bitten bir duakilen turar. Ondan bu bana nihelekler olukta oktora pravitelsi ületin kitihince hübe bir hıllak ületin bihiri bittiçiler iligidin unan ona da çatka huriyen bilhinlerin ondan tümüktölı bu bir nihelek olukta oktoru var Mikhail Викторович Кипрев. Спасибо, Алексей Михайлович. Отчет кыттылақтар, bu опсайынан правительство жақтақ үлетін хүлбе бір сылла үлетін оттан бігілі бүкетегер bu бігі отчеттачы, петтачы жонлар аттарыттын жерің істің маталығы бет мастықытынан еккейінен алло, ихиллер да? Ихиллер да, еккейінен болағынан отачы кыджағаспыт эдік кыджағасы тийтігер оттан Булас органнарын күтчата хатырыдалақ бұйла, оты бұтыға қастып министерствоте мен хыразатабын аспыт хылттың үйінен 14 кейім күтчан оттан бәйім баттам туан олырыр. Бұл уже күтчі олыры бұд, олық күтчағып бұл батақпыт, онына білеген даны күтчағын үлеті бара тұрар. Қомайоқ ең ол күтчағып күттан хорақ моментлерге олық тұпсутығар үшуе бұл батақ наурот ете күтчаты бар просто хорар қаттарға метеді. Білеген анығы темпа бұғытқан күтчата хаты үгәс еме бар. Ол да болар атамын қолатыға ғасы министерстве күтчаты бар бұтын бұлағаны әңәр бәк қоларар бұн ден еме текпіннада, но оны күтчатыға бара тұралар ден. Үсігінен ата бұл сүрәк тымыр үйіріта бәбіті білдер кардиодиспансер тұтылла тұрар. Ваставаллах, таркайын әйрен олықтақтырғар, етен тоқтаға olan бір етен етер болақ мұнан, етен тоқ онкология туаға центра тұтылан бүтен практически үлі кейлері тұрар, білейін бұл кардиологический диспансер еме онлық жетен пандан тұтылы тұрар, бұйыл үлі кейлікті ақтыр. Онан ете тымыр растағына сүрек вопростырығар бейге качественно үдік тағымға таққықтақыд, білейін ете улақан центрда тұтылан кейлбіттерін соғытыға. Ота онкологический диспансер уапсайынан технологический хамай оттан Россияға бір самай бастың технологический оснащенный центр болары тұрар. Тан бұл кардиологический диспансер кені онлық болары боладен. Серейбін мұнытта сүрек операциялары тымыр дырастағынлары тұнна механа бар тотақанан оғылалары боладен мен бүхе серейбін тойдақ қайнық диспансер бар болағынан оғылар болағын. Так, электроэнергия тарифтары ғаратчан өте шеттақ вопростар бағылар бәйге бұл вопростан опсайынан үлелі қамны жабыт бұл түйхенегер аварийный тұруқтақ бұл чағаны диелерге тоғы көхірбі көтеден вопрос бар. Отаты білейін бастан әлбәк квартиралақ, опсай квартиралақ диелерге бүтін федеральный программа бар болан етеніне үлі барар. Мұннартын бартып финансировайта сүннінен федеральный болан бейге бұл Россия қачытын туғанамы тете бейбіт әлбәк квартиралақ диелер бүтін аварийный тұруқтақты бұдан сұлық мұңырар сүрін үлі бара тұрарын бәлетекпін бағарабын. Бете Алексей Михайлович әктетін күрдің қасын әйеқа транспорт министерствотың коллегияты бола тұрады. Бүгін ете
министри гытта сипче Владимир Михайлович кепсетен мен бу нюболугар болоктак транспорт министерствонун коллеге тегер опсионан транспорт вопростагар бак вопростар баалар сунтарга да бада баалар оны баалыста чиниен туранга түшөдүк баасарын денеп пеппин сөп оны как раз асы баасып беттен бететте эти эпитем куртук бак вопрос кимияха мелиорация вопростары кийбетин табым Дмитрий Дмитриевич Махаров бу саңа анаммыт халаячыгы тоттон уже бу мелиорация тояны боларын быытынан анам менен эти бүлүеңердеринен баранерер оны нюрбага эти сыджан бир күнмүн олох бир күнү нюрбага беребин ден аттан эти тылым берде төбөтүн быхабуран берер болла быхалах эхека онун же үлелия камныга же минеренебин онуттан көрдөһүмүт Алексей Михайлович болсонун эти мелиорация вопростары системно остук уна тыакаастыбата именно сайдар чинчиле бааһынылары бетер тыакаасын продукциятын бетер нехелектерге бастакы очарат вопростар баарыллалары боллар ден багана бетебин ото үлеләбәккә олорон нехелектер кырытык кеннеке де очаракка көрүлүктөр онон күрәкте хитетимин эметинне улатыннары канады потому что биһиге билген тыакаастыбатын бары халатын батын хайыннары вопроска тем более бу санкция билдирили битнен учеттук кутуннары дияны. Жаванна түмүкпер барыгытыгар бу чөкө кытыбыттарга барыгытыгар диреңисти макталбын теддебин нюрбалу онолоктаактарыгар эйха жаданы гарахан бу доробия өттүнөн ковид барынан барыгытар кытанак стал курдук доробияны чөл ологу нехелектаргет улускут хайдытыгар күткенне гөлени онтон бары бирге үлеләмит камсамыт дойдубут хайдытын тугар бир үлеле кайнының рабын келер хылгаттан этеңге боллак котнан атак тафсен олораммы кепсетек биттен кайдагар ханалакпын мен быйыл барарыбын оттон уости соңсту богота болам бара тетик алгаттан кыйын бар батым келерде хылгаттанны настройкалакпын этеңге үле биттен урап атактырат этеңге бир тиер минуттун отчет туун табдык биттенерен онтон эйяка барыгытыгар жол хоргуну багарабын жаманна барыгытыгар мактал. Спасибо, Михаил Викторович. Коллегалар. 5 часка бат, Алексей Михайлович.